Ibwaga sana muthageri Homeru TV na muthikiri wa Thiri FM ketho cia mwanya urobwa na rungi kuwatogeni kiri mubango joto jwa rumuri rwa siasa. Harikana rumuri rwa siasa kama kawaida ni rumuri rwa ruthera kana program ira itherwe kwijira ntuku cia Sunday cionthe kwambia thaa 2:30 cia utuku mwanka kithaa 5:00 tuketha twechambua siasa ya mantu jaria jatwegie ndeni ya county yetu kaunti ya Tharaka Nithi, kaunti ya Embu na Kenya, ndeni ya thiguru ya Kenya yonthe atuketha tukitegera ni mbio yongwa atongeri betu bakuthithia bara batari baritene na babatere kutha bakiritira mwananchi wa kawaida ngugi kithira kwingwiba kuita tukuiba kuita niketha bate kurita atukabera bate kurita na jau jonthe te angine ndene ya rumuri rwa siasa kama kawaida tukwena rua tukethirwa turi na agini betu ndene ya studio kuma kaunti Muturi ya Tharaka Nithi na tuketha tutegera development kana maendeleo na mirandi ya Tharaka Nithi ura jetete na mbere na kinya siasa cia Tharaka Nithi ura jetete na mbere ona kinya cia Kenya yonthe ura cithiritwe igita na mbere tukwena rua tuketha tukariria mantu kathumba jegie thirikari tukariria mantu jegie mbecha ira tukuona cia infrastructure fund ira irukwirikana cithiritwe itina account orira tweri ikethura cire na account cia yo mwanya atuketha tugitegera project ira ciumbikite kuthura ikithithika thirikari ira rikuthai na ira itumbikite kuthura ikithithika na mantu jange ja maingi kathumba ajara tukwetha tukiariria ntukwena rua kwa hivyo shikilio wao kumba kuthura kumaruka mitambone no watu rutero Facebook Meru TV Kenya rutero YouTube Meru TV Kenya na kinya wenda kuthura gitutumira SMS number hidden screen ku 0748980901 ukethura gitutumira SMS kana nyadre kuringa thimu nombe kuthura kiringa pia na namba wewe kana rutero WhatsApp bado nombe kuthura tumira namba wewe ukatutumira SMS na bila shaka tuka siaku opinion kana kiuria kira wina kio kwenda kuthura kiuria ageni betu ntukwena rua ngenda tutanambia kuthura tukiaraniria unire turakwa uribita Jerry Wacheupe. Karibuni sana ndani ya mitambo ya Thiri FM na Meru TV tumekutha tukiaraniria mheshimiwa Mbabiri nawe ukethie Ameru Atharaka na Kenya yonthe na ukithira wewe Meru TV barabara igamba ng'ombe nengagira ntebega ng'ombe shima mono ibo bana ngere gate kidogo ka MCA kugimba kethagia na in a special way ntebega ng'ombe chukega ng'ombe Tharaka Nithi county antaba Meru bonthe antaba batikiritie Meru FM Meru TV mbakethie na ngwiribwa Cheupe nunta gutitanaga wintu gonda gucharia Tharaka Nithi county wintu nderete wina gonda guchiria wora ndaguchiria ndera kuthire kugu ibwega thank you so much na ntuwere ngiwaya Tharaka Nithi county tikaureta tuonete tukethia na tio tukigwa twisa sawa bila shaka Meru ni mwe Meru na Tharaka Nithi county is one yes tukeja no tukiwa bugire Meru ti Tharaka Nithi na Tharaka Nithi ti Meru karibuni sana mheshimiwa nani Njuki Kanyaka nkethie athikirie bonde ba Meru TV na Thiri FM yes aria onde bari nkiambagiriria na antu ba gitumi ba wondia mitheru antu ba constituency ya Mara Tharaka Nithi kwa jumla na muntu onde mu Meru na nolote mu Meru uthikage wegujaga ruthio Meru rwa Kimeru urio tuthikiriretie tukimwendithagiria uthikirie mwega na tutwarane amwe Ngai aturathimite Okay, ibweka sana kurikia gutibiru ni ntongera kana ntaura mutegeri na muthikiri wa Thiri FM na ndi nawe nikanya gaku kuthikira rwari rwa twena runtu kwena rwa kenda utanambira gututumira SMS rutero Facebook Meru TV Kenya ura kwirire rutero YouTube Meru TV Kenya na kinya rutero Go Live Africa ugatwata Meru TV Kenya na wenda kuthira gutumira SMS namba ide screen yeku bila shaka ngenda nkiwata na tutani nawe kimaliru karibuni sana bwinde kenda tugeta nambere na rwari rwetu rwa rumuri rwa siasa katuje hetu ambiri na wewe bwana Ingara yes siasa in general siasa cia Tharaka Nithi kariate Cheupe kambugi bwega na ntikomeka nkole kwera muthikerie ni mbeta wanjeru Ingara ni mbeta wanjeru Ingara MCA wa bantu weta wega ng'ombe won na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ndo 2027 ntirwa magete kia MCA kairi baithinda athimire antu betu wega ng'ombe baraba kwenda iti gite kia MCA tike thuku muntu akimenya imbie thiete gutha no ntu gintu kia mbere mbenda akwira antu bangugwa na Rose CMC kendo githino tikambire ukangaia kanywa ida barathimire ni 2027 karomba gite kia senator na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na Tharaka Nithi county ngwetikia nkiwendete Tharaka Nithi county nuntu twina tumaira tungi tutwingia gutwari tukwitha tukirutaga ngagutariria bora tuthiete na mbere cia Tharaka Nithi county tinduku lakini Tharaka Nithi county mea siasa itachia kibera ikarata cia Nairobi no ndiringa kwa throat Tharaka Nithi county is a political county niyo yuragiria wanakura chia ma president na areguru na mbuge Tharaka Nithi county kulingana na ara tukinyete thaino ingwetikia antu bamikite mind
ukathurano ata 2027 mathina mabonete cheupe Tharaka Nithi county county imwe tiga antu bataganagia tabura Meru ya ina thina nyingi muno bagi impeach kawira former governor wa Meru Tharaka Nithi county ata kabata kinyagia agu bakethera kinyaga tuthiete safari bakachokera njirani tukiaragia yo bakamu bakarukira unti megitumi lakini ndio kwero kiwo county imwe ina mathina mama ingi Tharaka Nithi county na rira kuwa kwena mathina tiga nene antu baba kuigwa bana ambia bakere ingi tanga bano antu bakainda ugunkuga ibun boma nonto ti mathina na baba rete thina imwe itaro teto thina bena tongere nonto tongoria na bathurirwe dealers bathurirwe bantu bathura tongoria bathurire dealers na kwina mesti twathire kwa nataganga iri mwa tutesaga no me ngai cheupe mubango na pangira kama mtu make bura kwenda nonto tukithura gavana Njuki na aria kugwatwa tamia mbere ya Njuki awatitwe ayete nyamu yeta wensereta na kizi imwe ya awate na kizi nyingi muno ikaribu 20 akawatwa akaingirwa lakini agwatirwe ingirwa ndeni na gitu kiki arike magegani muno awatitwe we muka mwana mwaragina muthonwe yani awatitwe na antu bamucie bunge kwa kutona bantu bamucie no menga yeto na mtoti mwega riwa na rira tukarameka ndai thiri ncoka nkaririka na ngai wata gwikiboko tulinga no tunakone mtu mwega ndikuya yumbe yotu riwa ya kwa mwaka ero yakinya kabana no me athurwa kariwo riu gwitikia ngai anu eno mwiwa kienda gutulinga kiboko na mbaririkanie this time round baitu tichokera kairi na ngai na turekera tichokera kairi wana namu wate jati gutuia mono twali ya chionde tutichokera kairi twethira na buire pengine from the experience ali athukite ndi anaria cio ndigwitikia undu tanamenya cheupe ankwere tukimubuka rikaga no kona muntu akauraga muntu aragite muntu atembo wate nonto sentence ya muntu aragite muntu umwe ikuragwa kogu utie bungia ruthwa anakauraga antu igana no akuragwa riu Njuki no ari yakira gintu nonto rindi imwamba yani ndiga kwata concept yenu nonto imwamba ndiga na kenderia no aburaie record no mwamba na watu ndio cia wamba kana pengine no thenya kiri mheshimiwa ali atekeri igambarira na itathira what happened igambarira thire kugeria kwaria na munene wa I don't know the facts lakini kuti kwaria igambarira na kudirwa edwa jari na bayizi siwa gutangite I am telling you after 4 million no ndinzereta thiete agura izereta ya million inya wengwa agura China areta anengera muntu ngenderia account amenderia that 4 million na mbeca ciari tho mwana tutona buri igutwika challenge kwi ma family mamwende antu bamucie achokire gusetura igambarira we lost another 90 million no ndo sisibo barodaga wene gamba uri baga times 3 yes riu atwikire athia ribe times 3 that is 90 million aribire kogwa aribire asetire gambarira na of course mbeca cietu nonto mutanora ni muigi mutanora governor wa Tharaka Nithi county ati utie mbeca ciake tumagira mbeca icia konjorithia ndikumete twembia nkomakanu nonto ana contractor ni wona gathiete mirandi ni kana kirutha wira akithi kurugura murandi ini murandi contract no kiwa ni iriku contractor witwa no garamikagira mbia ticia Njuki na ticia no garamikagira cia county yekira mubuko na cia contractor no yekira mubuko ni ntona muntu mwamba tora ati yakira kintu na contractor ma gitekire kuthithira mantiseu ukarutha hata na kwe muwate wale kurugure butire bombia na nwikire mbia cia angati kore mutege riu ero tawara Tharaka Nithi county Njuki athukirie Tharaka Nithi county takere iri nduka yake na it's very unfortunate athukirie county yatu ikata nduka yake amiteka nyara in fact Tharaka Nithi county kama gitugiciria bo bagakombolewa nonto bakaria ukombolewa this time round katuthira na nigo inderutire nderi antu Tharaka Nithi county kuri muchemanio wa leo wa Mbeya cia lewo muno imbaka na ndegi ndiba twitira augire ndo kuona mbage gina mbere ya Kanyau ni andikite wiru lakini iregenda kwa ngindenda kumwira neo mbaka nitwika mbao ne kauragwa riu muchemanio mbaka Mbeya cia utha muchemanio mwana moji mbaka ni turire muno tukathira tureata watwika nikirwe nkengere no kumende Mbeya gwikira mbaka nkengere no monge kariwa kwaga Mbeya gwikira nkengere indi ino ni ndaugire ngekira ni ndaugire ngekiria nkengere kiruthia nwe nuyu na ngwatirie gwikira kwanza
ngigeria kuruta tugachokia kenda ikiuma ite guturea tukamiguyaga otherwise Tharaka Nithi County nkabaromba na imbarobagira muno na imbaragia ugu moita maingi muno kasi fera tweneo gatwatekirwe nyara koguno monka tuchokia county kule andu na that hiyo ndio kazi yangu nitafanya and that kazi nita wiro akora munene muno igochokia county ya Tharaka Nithi county kule ene tumerute kuriri kwe maramia mama mabwenyenye mama ametekire nyara. Okay, thank you so much. Kata jakiwe pana mheshimiwa Nefat ukigora mheshimiwa ngara omba kuwa au waki yako kimtazamo jwa kure generally sisi Tharaka Nithi omba kuwa ni kariate sisi jia Tharaka Nithi ile nantu bakai babe na kariba yandi ni baba kulinga siasa bale areguru ni bakire ni kure kutheri tari no mbende gutindika kiri murandi urari ku wakweja na mbeu na ndenda guyukia kanya gakonuntu cheupe ni ndagwetererete muno ngukethia nuntu musoro atene nkwegua ngabana wetu na interview ya Antuba Press yes nikuwa ne kuthira ngukuringira thimu ambiro emiru ndatwikire disappointed na ninkwenda gwira Antuba Press nuntu kwina Antuba urage ne mbie ndi moto teudhuriaga misemanio ya njuki Antuba Press bara bwa musemanio ya njuki ni bwegwire te punishment ya muchesho muntu kunenkerwa yakarania na muntu uake mwarageria 5 years nuntu ningwisiria madama bwe karire nawe kabwa thiginaga nuntu ambageria na mbwembwe no kuimagine muntu arere residence agacoka akaumagara nikenda agicoka u residence eja na ndege. Is that what he does? Aumiri au na twegurare au da mwena aumagara agira ndege eja kuonania twa mucesho na kweja na ndege timtu memory akweja na ndege itithiru ntukuinya akieja na mbeu magumoni ni akubera atiganirie musemani wa president uthiete na mbere etho kakite kieni kia ndege itugururu ati kweja kuno gwo kweja na ngari ariganirwa ni arejete na ndege o iconi kauri atiri ndege uyejete ni oga yatukirite kienini no the question is this ara ni mbwembo irio na ntuko uo time musemani ni ukwina kiuria ndegwire aurua na akangaiya auga no ntundi uga kaiyaga ndi mwire buri aiyaga nani ndona no ntuwa iyaga ni aiji tewenkera kambi jembeire mwikari wa Tharaka Nithi na twara bakwigwe ruthomiro rwa Kimiru o kule bale baba gujagira Tharaka Nithi kiao begwe muthomu anjuke wiyaga u ntukwere waragira press muthomu anjuke nuerire press mbewe inone onenkagira nto 200,000 muthomi yuke calculator nembije no ndikiritie na bantu akwandika ukenenkagira nto 200,000 muthomi anjuke ukanuntu mbewe inone onenkanagira mbewe kamukoni gatuke ijis yes unenkerete nto 200 yune 400 tons 400 tons muthomu anjuki ukagaira na 115 o wondi egwiritani 26 muthomi teningu gwa accuse bayinora nenkanagira muthenya barigishi antu baura nenkagira noro na gatika baragwatiritwe kamuti ni antu bakuona ni antu bakwegwa na ni antu bagomba kurora mathabu tani 26 muthomu anjuki ikamata wanetirera kagari karora enako ero wiji kuthoma tani kaburi gukamata ithiutho muona kagari kara kaburi gukamata tani mugwanja uthiete na tani mugwanja muthomu anjuki ukina nenkanira na tugutara mathabu tuona award ebwiri tani 26 na kilo magana mathandatu ma 66.6 recurring beneficiaries nabo baburi kuro bale antu ngiri 13 ya magana matatu ma 33.3 recurring tutegakitinde ukarikare mtu nuntu gutike nukukia mtu muthomi no kuona kawe mwamba nunturi
ana muntu uri otana rutawero ungi ni aije wega antu bawera bwena bokerinia batekinya ngiri 13 na magana mathatu na ngiri 13 na magana mathatu mathiri anabo nibije kagari kauga tekamata tani 26 ni gatani mugwanja ogu muthomi nuraombaga kuiya message ya thirikari nkwera buwiyaga mbere antu buwiyaga message ya thirikari nuraombaga kuiya mbese inkiumba kugura mbeu tani 20 in every ward. Lakini itonete mheshimiwa ngavana agita wondine almost wondine tionde ndene tharakanithia kieza na mpembe kile antu mwanya even though aikurethirite kuina mateta kire muno yantu ba disability bakiariria ku bakiwa boy bakoneka baratigiri nyuma kana bara kwathulwa nte kumenya bukwita ate na gemero gutengwa ugatwa bagera yes gutengwa boy bakona batira ero mbeu jantu bara bangina urakote batira ba uiboneru madharau fulani tukomenye madharau ja karibonerwe so urenda kumanisha mpempe ile iraeza na kana mbeu ile iraeza na tichio kuringana na ngavana iraugirite tichio ira ciakinyira antu ba kawaida cheupe no mbende muntu onde tutumire thabu ngari ya tani mugwanja itikamata 20 tani 26 na triple mwe na mbeu ino mwekari wa thakanithi ura waijara ikaejanirwa 2 days mbere yithi kwejanwa anje ukiende murongo tiga ina sako ya muthomi ogumbe ujugagirwe na kioe antu bamwe bamenyaga antu kwiru na babangi bamenyaga ire kirie kwejanwa na iyejanwa kwa marathon muntu wumba gukwira no andiru na misema ni antu ngiri 13 na magana mathatu misema ni 5 ini one day na antu bagayukia kanya ga kwaria na muisiraeli ayukia kanya kanda kinga dhata kubaini la kigosho no wone nkinyama thama umo kama tigana no ntutika kwina ntuku anekethwa rio muthomi njukia kweja na mbe utike gatuika ya mathaa 40 maketho maro mathaa 12 maweru na musema ni wambere bakarora thaa 3 yes ugute practically possible kunenkera antu baumbeu liwe antu baba disability kama kwa jano bena that speciality bakathikirerua mwekari wa thakanithi wonde gakurira nuntu kwa mbere mbeu ate kumenya wene iganera buri kwejanwa lakini nkumwirira o wond iraburi kunenkerwa tani 26 2 muthomu wanjuke ni muntu ona gantu bari tu mbeu ino ayejanite o along ayejanaga mbeu jia 90 million kagita kakonda kuruku this time round ni arongerere million inge ite supplementary budget jia kinya 172 million. My question is this, muntu atharakanithi tafadhali umenye wo wayukirie kamuko wayukiti kamuko kamwe mbeu ikina nkanagirwa jia 90 million na wayukie kamuko kamwe mbeu ikina nkanagirwa jia 172 million ugu kwanza milioni jia mbere ite irairo ite kwa kaunti wa na gitumi muthomi atendaga kwira mbeu ino guntu kuria antu bakaomba kuthingatiriria nuntu abwiri ku erone ward enenkaniro ne itu ta 5 gitumia terutha gogu na ije wa gituo fulani gikamenya kaniji kana inenkaniro antu baombe kurura taling riu endaga gichangacha nyamu ikina dharanwa tabuma magona madharanaga ampuru nuntu gintu gitikwereka tu mbewoni no muthomi ni augire ni etonyaga mukoni wae agaruta siringi ganega kanenkera antu bangiri magana maili cheupe ni mathabu maudhu muno ukanenkera antu ngiri magana maili siringi gana ni milioni 20 and it is in public domain you can even go musara wanga bana presently ni 990,000 ogunga bana hale eto musara wae wa mwaka mugima ni 11,880,000 nanenkanirite mbeu ni akweni antu ni anabanenkerete 20 million ukene uri atiri nuntu kanenkanire maita mairi 40 million muthomu njuki na musara waku ni 11 million mbesa ino ingirio 28 million 120 urutaka ku muthomi njuki nikyo ngwitaga mwamba
nuntu ukethwo girutaga wira twau wina musara wa million 11 no gitumagira million 40 EACC ne buri kuja gwaku eguchunguze tuone biashara y'inguringa kana itwike backed ni manatari magoti burore agagoti tuone kwina biashara y'inguringa gwo mwewogu urugumaga million 40 ugaretera ntu okay na no gutwira wae mutongu keje muthomi na netu akuone ntukwira wae na million wathire na ndege no gatumira million 40 muthomi tafadhali onokethwo imugi ati arantu bau bangi bari na kaugi kanini gakora buro kurutha. Thank you. Mheshimiwa ndegwa 90 million nchitwire kweza nombere tia mantu jambe gwedo that babu bure MCS bobo kurogegia budget yonthe ire batere kuthumira na ragne executive na ira account yonthe batere kuthurege gitumira pengine mbeti ici thero cia account ri like kethra 90 million kuboka menya ni kura bagi fulani na antu babatere kuthaba kia maybe beu cia nate no tunande me mwana nchi kawaida weja andanuka muko kama kampempe kana ithika munga wa erwe atemenye nyimbe tingana cio tumirikite arona ni sawa tu riu cheupe ankwire gintu kimwe iketugira Tharaka Nithi county ni atekirwo nyara imuntu eta wa gavana Muthomo Wanjuki na rira tukwariaga mbendaga antu bathikirie na be baruitu gutugua kanguoma kana kwina orongo buriogo yes project ira Njuki aruthaga nene muno na mbwembe nyingi muone ni kunenganira mbeu na ngagutariria ndu ingeza process na kirudia gutariria mushimo kirudia gutariria ngatinda guchokera muno wabata kunogerwa lakini project ya mbeu ndiranjuki aranenganagira ya 90 million araiyaga 50 million nuntu what happens antu baba nengagirwa mbeu na ndenda kunengera sini chiri marimanti anenganire bantu beto Kasarani antu baba ari Kasarani na bataki nyama kana mathatu nuntu augirie mbeu nenganwa Kasarani karibu thaa thita antu bakiurua wana batumire ndagika 15 yagu baya banengana antu almost 300 koguo gatara antu mamarimanti banengeretwe 300 no karinga mathamu muno wero banengerwa bagana ukathi bantu betagwa igamatundu naguo ugaga ati aumire mucemanio ni KICC mucemanio wara wari wa UDA na ODM parliamentary group no kuimagine na makirie muno Njuki amakirie no ndire kibaro kire ara enda gutunya antu muminda na lazima na antu bara na baregire na badi mwaka kotini of course me I don't support kibaro iguno ntu leo kuthondeka kibaro itwagi tukumenya imbio yongwa kigugo ya gutethia na kida bwantu ntu gwe priorities in life machukuru mama leo matira BCD barabara cha kuthongea no akuna roye gutire antu baba ara mathina babe nabo imainge muno batiko nindi kibaro kia ndege kumbe ndachokire kuria rais muntu kendaga kibaro giake kia ndege na Njuki natige kweneria antu natiko antu babe bali tuogua kinuthia kiuga Njuki en helicopter ino ona akiangane akiwe yake ukagira kathia kamipagi embu kendagirwa ni aretwa no akagutonie na ndege iru ni imwe wenda kumaanisha niwe of course ni yake it's in public domain antu baya na ndawa na mandamano mama ari na metheru na muthambi na ndakainda isapotaga muno nto mandamano manu imauma atubara bena opulence but bayite mbia chieto mwankende kaba utukaire beto na makatu bathure ibagurite ndeke na agura ndeke ine kintu kya amakirie ntwere kuria kibaro iki Njuki endaga gutuma kya ndeke cha kuingirita menya kwendeke kubuto tiba ntutagwe yana babara nywa neni agwita ruguri me atika kwi kibaro kiriogo yes kandeke na ndeke kuingirita nundu ndeke ni endaga kugwa neo aguru guri I mean agu kibaro ni kya ndeke tuguru ni hau na yite gutoteria njiregu koguo Njuki itakasa tinire ena ndeke cia kuingirita ichienda gutumira kibaro thine aruthaga akakwenda gutuma kibaro na mbeze cia county ndira Tharaka Nithi county gutenira BCD guteba bara cia kuthima cukuru na all these things kangwire bwa ruthaga mbeu na it is very unfortunate na gwi gintu wagweta kia antu bara bena mawathe yes people living with disability it is very shameful na shame on Governor Muthomo Wanjuki ntugera nenkanagira mbeu ruguri ikuonekire sauti ikuga atiri antu ba disability kabanekera mbeu ri governor igoro I'm talking about yesterday antu baba bena magwathe barathire abera bathi bakagire mbeu akibarumia kanyamu antu baba bena magwathe baringagirwo bikibikini baba batakuona bangi batakuthi bangi bena yani bena mathina monthe mama wathe batindire ruguri baumira da chiri cio tu beterete Njuki na atironekana batanengerwa mbeu ukigwa gankwenania baba areo ibaiji last year mweri wa 10 ntanengeragira mweri wa 11 the same thing aberia bara ukiola chiri
bakuthi bachiere of course antu bara bena mawathe kubarungania kendo ba prepare na kenda bakinyogo they took time ko bare bakinyi batano batami banengere mu komo mumwe abera bio ne bitakaba muchumbura alinga kitakathi kai ndi muromba na rira gutesa antu natige gutesa na antu bara bena mawathe nuntu ende wani matharo kubaruthira na amenye kuri na ngai into bibia kuruthau tibi yake tikaba kwibwiti into biake bari mwetie into bia bia muingi bire munenkere akaria aku diwa nenkanagira mbeu nagu iga matundu agu ugaga nako yako ya nandeke nuntu no akageragia kubanyuru ntamya antu bara he lost the keys na njuki timu mtu mwana ati kwerewa iba muthomire bamwereirwe and people are tired karoli karali na kuga 7 ton kari na mpembe mwenu mbere nyuma kwari na mboso na cheupe kambire mukadwa Tharaka County it is very shameful na ngaba no yumwere gakuthakira antu akiri ongerete mbe wenu milioni 80 ira ciarice kibaro kiandeke ngwitigicha chenjirie kiranaga milioni 80 bura ruthire no akana karaire mbeci nyingi ngirukinu no ndo mboco iragurite na ngimwiraga amenye riu atunekere mbeu twandite it was just total wastage in fact baba ingi banengero mbeu nche upe barandagia mbuku egana bakenderia ntu baba kwendia mbeu baba endegia ndukani nuye wena ndukia guno kaiga kagurwa na brand ni ngi kaya nikino ntu baba kwendia mbeu kama ibandire antu ibandire kambe were ya wamembe no tikate akure cheupe kogu ndenda weciria antu baba nengagero mbeu wanu wengwa na menyire gaturuthire wastage ya more than nunto iyaga ndakwira iyaga 50 kuongera 80 kogu areigire more than 150 kana 130 million project ni mbeu yonka. My goodness. Na antu bara bendaga mboco nuntu ingi kuri menya mbeu ino kunengana ya 04 mbeu ira tiumba kunengana ya 04 everywhere gutuika nori muthitu wanori gamba ng'ombe urokwenda mbeu akanda mukothima urakanda gatunga pempe ukanengerwa ati 04 kogu antu baba ingana batikwenda pempe nuntu na tiumaga wana itikuraga kogu bakaugende tunenkere mboco kaba bengerirwe kwanza ndirikana kwe mutano omwe ndimu name nuntu ndikwenda kumwikira confusion nini yes athire abera nyundi kuria pempe nengerani mboco baba ngeuga nti turenda mboco kabenga tirwe karoli kadi kogu na kadire na mboco so what I'm trying to say this wanarera njuki akuia nyundi ntanerewa nuntu ntanona mtu muthuku ta njuki by the way ni ukuma ntwire ntanona mtu muthuku ta njuki na angakaba akabitirwe tugatharika nenga yuko mwaturo ukenda tumwerewa imuntu inagani bura tuonetie turantu Tharaka County na ndi 100% sure gitire kinyu nuntu rira nkuromba gitiga senator cheupe ni chokera maita maingi muno mbira gantu Tharaka County banenge nafasi ndwike senator Tharaka County manifesto number 1 yakwa ikumikishwa njoki au chokito bia Tharaka County kana thaikwe na thaikwa ndomba kali munka uri atire nuntu antu bomba kwire warire au kwa nuntu bwagi nuntu muntu mago turuthira wanantu utie muntu mwega urutho na 100% tigere kithomo agiritwe ikuona mathina maratarona nuntu anantu bakurutia wira ndakwenengera example chiri chi antu baba na mawathe and I'm talking like it is the truth na okenda ngucheria antu babu cheupe wanokenda nkurethera kana uya untu igo muthu nuntu anakubakua it is very difficult antu baba in group ni wetha babe thondekerete group chiao na shamelessly aberete group zinchi nuntu ni nyingi within aberaga bandike antu 10 lakini batandike 10 bathire bonthe nuntu ingi wanatika beba ingi muno antu 10 aberaga in every group ya tuba mawathe no tugimwe china 50 ingi na 20 bandike antu 10 of course imbeure angatike kwa kila mtu kwanda mbeu 10 iro bakaewa iba bakaewa mbeu lakini that's the worry now ndio bathire bonthe na ndenda kwira tiri cheupe antu babe na mawathe wegu we muntu akawaida utiagire tu kubeta ruguri wagitu kubaire na gubaire ntu kwina machibu kwina administrators bagire tu kukwira kubaire na arabale for comfort no ndo ambiria kubera bakamatane bamu batikubota kuti bamu batina maguru mamega bamu njara batiku bamugena batikuona wabagua babo tamuchi from their comfort zone bamu na imbed ridden wabagua bakwiye bapikiki baye ruguri na mbewe nuti banengera utikwana mantu muntu murume uyu nakosa riu na ndakwira atire ukigwa no rongo ndikwenda guchokaniria just banga tu yes tukathingatira that was very shameful ukethribo ko kariu mari mantu mbuku muno andi makosa manene muno cheupe rimwe na rimwe imberaga njuki wanokiwa betiritu antu Tharaka County wanokiwa betiritu antu Tharaka abetiri bachuka kana ba mara
na kirengai nundu ngai no abangire athuro no kiwingi no akanga ya bangire tuone ki participant kidogo enda tukira na kirenga yuyu ende amunenge nafasi iriko nafasi ira nundu ugwa kuruta wira utie muntu ruta wira ogu no akana emwererie lakini nguririkanie kuri Nebukadnezar ari mutongoria chokire arenyeki nkwire cheupe nundu kuri antu bombona gataka njukia kuonwa letu kuwa ti mwega muntu ndathukagire iguru watakuwa njukia ari mwega one time lakini Saulo rira nenkerwo nene anenkerwo muntu mwega muno aturirwo maguta lakini after sometimes areka kwathika ngaika mutunyiro nene nundu kathuka nuthukagire iguru cheupe nuthuka muntu anthukagire iguru ukigwe njukia ari mwega nundu ni twakaraga nwendo na atari mwega na ndinga gipindi na niu arathukire athuka boro na athuka kabisa thungira maninyani maingi muno kogu antu batarakaniti county indi ka point ka thuku muno njuki na rata bake baba kuromba na bukura mwere katika mbiuki bali gamba bakuga bena mbia nyingi muno kogu tio tukabotha tutie na mbia bakaringaga muntu ngiri 5 rainini bakababanga ngiri 5 rainini kenda babathura wa muntu ngiri 5 nuntu babangira ntu baguya nanda kwanza bagugira ntu bataraka baguya na mukuro nda batitumagera kiongo bakana bana ngiri 5 ikumuthura lakini wendo kemo nkamwira utiro tubote mwicho wao numukinyu iba menye mwicho wao nwakinyire mbese ni bakanenkanira na irewe nantu bakathura tongore bakuthi kubarutira wira nuntu cheupe ana barabara nitu kuithondekwe wanenu atakuthondeka wana wiro yu atakuruta nuntu kwana njoke kiruta wira ukamwithira bantu murandu national government mbesa cia county ariyaga cionde tuti yani ariyaga cionde nda kwira ariyaga cionde tuti mbesa mwanga cio visi recurrent kwe member agent maita mere kwe development na recurrent recurrent ina guntu banya chai antu bagetu kuruthwa training gutie training ino dawa gutie chai yenyu nyagwa gutie mwabudu wa wira tharakanti county ari bawa allowance injuki uthia gethania mbia cionde ekira mukoni so at the end of the day mutanura na kuthondeka bilioni chiri auditors na tabathithagia mheshimiwa nontu I understand ke county ikubatere kwithira kwina auditors barabe ya of course ningo kunenga audit mantu ja zonde na staff kunyo chai ewi right yao anyo chai no kumiatika umba kuona nyuire ka utanywa na audita tika ya kuria in number 1 auditors baya baba kwa cheupe which is very unfortunate mbesa njoki akagira mbesa kura kumenya ena gitumi akaurwa ri webi barabara ekira mbesa barabarani aurwa barabara eno na ate ukata keta ari mbinje ikuraurire njamu ndagitiri ata ndenda kunengera example tukithondeka budget ya twabingite muno twekirite ekire mbia more than 1 billion barabarani budget twakane tutakuruta wira achoka thondeka supplementary bando ina over 1 billion cha kuthondeka barabara ikuraurire cheupe na ngatika tuthiete tu another budget yes ni twambiritie already gwethania maoni kena budget igithondekwa mbese inuka ire banki nundu ndi taruta wira rika ire banki ngatika ciarerwe lakini ndi tazi bayano tutika kukamenya gae bajire utie mukaru atharakani tika kamenya kana ndi tazi bare uga tutenjero barabara eno barabara ile kirite mbia irithwa jinji mara 13 ndu of course mara 13 mathondeke kwanza mekiro wega muno na ndi kunengera example na mbeu antu baba nikagirwa mbeu cheupe iba uyuragia iba gito kwa account iba gito kuandika cheupe na nengero mubuko mwambeu nukwero bethana bakiandika na njero ingana nengero iba gito kuandikwa ko bathia bakakarande agatesa antu beto kuthi kumuthondekera list imwe rutaga mpesa yake akaandikira list akaandika antu uyu na nengero mubuko uyu nonto rende you must account for that mbeu no tiomba kwa nengero antu magana maire mbeu no tikuwa banengereku koguna choka akathondeka list inu kukwera karani antu baba nengero magana 3 no monga uwe na thira thondeka list ingi antu gintu 10,000 plus ikandikwa antu bamarimanti banengero mbeu karani lakini onde tazi ya hapo benda kamenya kaniba nengero kabatana nengero atimenya no kakateka gumara tathi mara mathondeka gwara barabara cia tharakaniti county cheupe waniriachi na contract nuntu nakonekana na contract barabarani igachoga chimbu maruri county ichoke katika thondeka matathi akaruta mbia ikira mubuko mwana ura tikatongeta mucezo mwana ura ari akanyomba South Africa na waka London na waka America na waka Kuwait na ndiuria gaikuri ati ukireringwa I may not have the evidence but it is in public domain kuri chomo ba ugira ngakwira na uthite 1 2 3 things yes thank you mheshimiwa kire the same beu tukiumara ukau na ndake mwe itonete kuri na ntuba baingi kinya ba tumirite ndonete story thithe tukwingikira wa bakiwa beu ile bakweza no i substandard kana itena quality ya beu ile batere kuthirwa bakie wache kuanda na nikintu ngavana no ethiritwe akiwiriti sana urethiritwe akeza na beu
no ethwe atumirite mbecu cionthe na bando agethwa akieja antu be witi na quality mbeu ya njuki ti quality na wega wa mbeu ni atete anda kwa nyomba ikena ingiro yanda kwa migundani na migundira tutike mirige na birigo rweiga ono tukite kwa muntu no menyaga uyu nure wathire kwa njuki uyu nure wagurire from somewhere else na njuki ni agwiri kumenya kuna siri ya watu wawili imwana ile ya kagambe we no rangi na jiyakagira na kwa ekithanga imwana ino itumete Jupiter itumete Mars ni antu bathara kanithi na ngiri ujire abare ya gapande ona gatakaba teria muno na kini no baragia tu okay nyamu ni mendi ni kithaga ino jiyakagira muire Kithanya ikina umagalua tugeta na thaitu atimegeka warangi na njuki gutithukagirwa njuki gutithukagirwa kwirigite kwayo wakia nagia nieje atangase au ya kunenkera liwe ya ugaro tonye kithaga renkari ntikaingirwe ndine kithanya renkari ntikaingirwe ndiringe bicha tu anete tutero tu complete tutekuga bombe weno buri kweja no cheupe ugatwika mbe weno ikaeja no ninjuki na akima ndiginite antu betu ikimataga twaina proposal nengala anetho twaringirwe guru nuntu kuria twathi kuvote ne numbers na antu betu ne bangira njwetire from members baingi batwikire numbers balona bagukinya bala bagetuke motion batemakaga au satanic that motion is bunka bauge ai basinde proposal yetu yakaliyo cheupe for the sake of accountability ni twawete njuki no ntwaina system identify arimi bala babwiri go faidika nembeo identify arimi anenkere antu batu babiasara wira bala bakenderia antu mbeu anenkere antu batu babiasara wira bakenderia mbeu gutwike thirikari ikare ya message yiganona arimi baba batwikira identified banenkero vouchers ero nenkero voucher ero abangite mukulima akona mbeu ya ngiri jiri mukulima nenkero voucher ya ngiri jiri ali kwandira ayo kiembe ya kwenda bunka toto yengirije njire anaenda kuyukeba ataraisa aenda kuongera mbesa ongera bunka thirikari murire ngirije njire no le unjuki atwiketi antu betu nkombo abanga ero akubanga location ni na bukale mambe mbaki wone dola bangite kurora crop rotation no la bangite mugundo kula andite mbembe gitedhiru ugaleterwa mbemba na abanga mbembe ro kanda ni 04 ote public but kana urero ikajuki ninkuja urero ikajuki kana we mutindo kwa mbogoli ukanda 04 guti public participation nkinya ya antu bantura na kugatiyo turenda mbe umuthemba muna na njuki ena ngari ya county ngari no ikalonga mawera antu kwemwe no isamba sembe weu antu betu bakairirwa ge station tofauti eu no ya proposal yetu na nuntu njuki arenda silvery ni akwandithie mbewere akwenda na gutwike bukairi wa bantu fulani ukethagira akaba muntiririto bikibikini bakarita musakiki tanya majia musakiki bamuntaniritu kana kigaro kyandigu bagirite mbe akaba bani ba mami ne akabetu ni ba mwarwaia and is very painful na njuki nombendo imagine scenario nyukwe ekiriri to bikibikini ya urubati bale akabatano bagirite mbemba kajuki kenda kanenkerwegana njuki tonya irato ni yantu baba na twamuriye no ntujuki te muntu yukaje maoni wa mwera nto ino tembega ejaga na tumisamia tintiye kwa thomagira akwiranga anganti nakalwemboro anganti ndakamuseswa ibisi angoko na nchuku ikina mbere andura kukaye gutite anga angoko na anga kanyau anga makindu makina mbere akanyau kama ndikite win njuki
tutema kindu no teka nyau wo okwira we kanyau ntukwira okabanga kuria kindu ria mbere ni okamenya wo ni gwe kindu namba 1 ngala tutema kindu no teka nyau nuntu gutintu je kutugwetia ni tujia mwingi tugutetera banenkalwa na njira ya haki nuntu tariu gwe wonaga nkinya media ni social media and what have you ukona bo style mbemba mboso mbebe uko nankanero onore au umba kugana antu bega nabayo kiria na bega nabate kiria na nengo gwangesoka ke yesi sikairi list yu njuki anenkanire teje bwasoka giambewo ni tuko public nuntu ni marieta kwa atonya wogura nuntu mwambate muge ni marieto andika wogwandika ndisio marieto magasonkunwa na tukugeria na ngala mono tusukuma meja assembly lakini tugashindwa nuntu tutena numbers na ntubeto MC babo dhurite ndarakanithi nibo bakugiria tumenya uma bindi mwere MC o muntu athire MC ura dhurite twete list yu batugwatembalu list yu je to the public domain wale kuona muntu akure 1980 ayo kagiambe kwa njuki ngwatu enkendu kathwana. Lakini babure mheshimiwa, I understand wewe mheshimiwa wa ward fulani na Kenya wewe mheshimiwa wa ward fulani. I expect kuona kintu jake gutwika ngavana babu ibwa baka involved gutarantu kethira kaba utara I don't know criteria batumaira kenda beja kwa wa mbeo lakini ukethira kaba tarawa pengine babu ntukuva batere kutha gwetumika kumenya ntu baraba iwondine no baraba ni need sana bakwenda gutethu na mantu ntu jata mbeo babu for once trabona kiri msafara ywa ngavana you areta kweza na mbeo why were you not there nonto antobara ibenu na ibenu betite kwa wa mbeo ira pengine kama tari involved kana what was happening de cheupe number 1 nkwirire county Tharaka ni county inatekirwa Nyara injuki the governor na metekire Nyara uwe karataka muchu wake kana na teketa Nyara kabisa everyone kuma rutiba wera kuma ma MCs apart from Nio na mheshimiwa Kinuthia na bangi kidogo baba kulinga kithaka ino tu arutiba wera ba county staff everyone na tekire county Nyara number 2 kintu gitawa public participation it is anchored in the constitution ya kwamba antu baba gitu kubimba kwenda kuruthirwa tigo baruthira bro kwenda yes tende mbeu teno ke abantu baroriro baya kugabatia kunenkerwa nuntu rindi bandite kubatiknenkerwa bete unity ya kugura mbeu ira ya gwetera ikaruta wiro ngiru gibabari kenja kana bandaki kautho ntubunge bo bakubateria number 2 nigu personally gutire murandi wa njuki nuntu kathiete kweneria ntu na njuki aragia enagia ntu seriously yani na urongo bora enagia ntu enagia no ritu na ntu bakataka no akabate karagini bamenyire nikio tumikona ntu bakiuga punda bechoka maandamano tamangu kwera maina hapa bwa mudhambi na mitheru na ingwiri nguchoketa kainu kato sana na bone kontu bunge na bagenda kwa ndamani bandamane iraitia mtu kwa ndamana gitie gintu gyake akunenkanira mbeu kara agu chogoria kanto baburu na maiga nuntu babura wana maiga kipi watu wamechoka nuntu mantu makurudha rudha mantu mara kwenda nara mara ntu bakwenda ati kurudha nigo cheupe inderutire kuri njoke ndienda gutaranirwa na mantu mamwe kuruthira antu Tharaka county nkarata kandi participate na gwe kintu kimwe ngakwira very important ndira kuga Tharaka county ni atekirwe Nyara njoke nwe gugaga bura akarutha at what point na we unonire nundu anabukuthi interview inu bwera wa bura thiete kwaria I am sure ibi wantu bamine ibyo bwina liwe ya kurutha mantu kuria bobo kwenda kana kubanga mantu mabo kwenda butari na liwe inu why because arienda kurutha mantu mara kwenda we as a person arikania namo gintu kiranga akwira na nkaromba antu Tharaka county bakarebe ngangari ya kwamba mpaka tujitoe kwa minyororo ini number 1 no menjuke no mungentu aiyete mwanka ngenta na njoke ajire na pick up ayetu senga kiuga gatumtu tutie na ambia na we ajire kuromba gitege MP na pick up njoke ajire kuromba gitege MP na pick up umete kamba itu twamuonagia marinyama kuromba gura na bwakaria wana kuandikira njoke kumwandikira uga ona taringi na mwandikirite bu antu tukethanagia nawe tu tukethagia guru mani abera mamani antu bambiria kuri wiro riku no me ni mkaramu ire teremo kuona kamuntu aka ndikumenga yone kukabitizio riu ataisi ke Tharaka ito kimwandikira kenda erewa riu akinyitie bantu akuga atiri ati ngokera antu ibao bakathurwa atwire tuthure kare kwa mbioki
nuntu ibai bakaianwe na ibai yanwe na bandu bathondeka amount nwe maraba obakurutha atwire nwe nwaga atwire ma MC mariko makathurwa wauga njuki na kurutha nai akathia gathukia muntu na akamurugamia gatwike ndi karuga gakurugamirie MP o kubinga wewe kwa bukumete MC nominated akabangenda ati utawira na njuki na kubuta ntu wira ome muntu mukanga u na kuthia akera mwingi tabiseme ni ria mbeu akauga ni ndabutire MC ura bwathurire ndi utawira no yoende yani mwagunthoni ati au yani mwagunthoni wate of course lakini ndewe kulingana nwe no overall nwe wakiugende ni tiaragia na njeru ndi ndatiganirie ndenda kuruta wira na ngania lakini ndakira teria kiromba kura tende na ibu nderaga ntu bangi ntu wingi njuki akiromba kura kuya gicagi gya wetu area wa kwara mumete kuri muro eta waru guti kwindaga ceta wa ria nkui ya kuringaniria makanyanga nega ng'ombe ndagacenwa rugamire ureru ndagacanda thuru ntugu ya mtia mberegana mara moja ngamithondeka undagaca na yathie kirwa twa sukuma ikirwa mwanka budget kura ya umirende ndiye kakarire mbia no ndingi ni kirito budget ne ta thondekwa riu ni ndiera ya ya wakandaga cenu kiathire kana ate akathike tumukwira ukithikiria kianga kau atira wa MC ni unde na mandate ni onguthuro wale cheupe ndathira ndandika barabara cionde ile ciega mang'ombe ciagirutwo kuthondekwa ndandika guntu kunde kwenda kuthondekwa ndagacha na futi bridge ndandika tauni ya cionde kwenda kwenjwa bioro ira ikwenda mulika mwisi iri kwenda rutiba wera ndandika cukuru iri kwenda kwakirwa ECD ne example kunengera vocational training center cia ciagitwo kuruthwa kogutie bantu ndandika na department by department utie bantu ni kunindi kuthikwira njuki na njuki akiromba kura we ngwane kuri mantu marauga akaruthega mango na njuki na thugwatire kura nyingi muno nkirukire ndagwatire mang'ombe niyo cheupe njuki agwatire more than 72% ya kura ciega mang'ombe koguo ndira kuga MC ati kumwira nga MC njuki tuthondeka maendeleo wakwa it is very unfortunate akaraga takakweneria antu lakini akubaia na akabaringithane biongo na MCA ni mti kwenda njuki anduthira anything kanda aregire mbio kigwa mbetaga mbia njuki anengera mbia nyingi muno na uginda ntikuria mbia ciake ntikwenda kwathirie kwigwera mugiro kanengera antu bakwa mugiro na mbia ciake ugwa akuia lakini tu wemwe nukona waitu remerete nje tu kona na mbia na ndeke na witu aina cio na manyomba manene muno billions and billions ndakwira njuki nathondeke nyomba na haraka mite abange buraka ni ilikuwa kaigagero nuntu you will go there okay mashifu atokiza ke wategera nkuba bwari muno mantu ja tekumenya ntumire itwa no tibwe corruption katwari mantu ja corruption nontu kuna ntu ndonte bakitheta muno including babwe na atu bakiwa ikuthire tokona corruption ni nene muno ndene county juki istocho tuonere akiwa we ena inya namba in the county government of Tharaka Nithi ambayo ni 1513 if I'm not wrong na mbezi ogwane ku report mantu tajau ukieta kinyanyo wewe ugekwa beta any case of corruption no report kina mbona akethirwa akiningatira sangavana na agetabura number 2 na ririti mantu jegie senate egitare tonere bado agitwa senate na aumagaruka senate mbere nyatira atira answer bire birabateri kwanza na kuringana nawe augire ketirwe mbeca inyingi muno na rero ugwe wingavana utingavana to munyangavana baba jete goro ba benda tamu mo wena tamu injiri so wote batere gwita kantu kanini no batere gwita kintu kine naka wibuga gutumia umarire araita nontu na gwo timbeca abateri kurita nontu biro birejite kuru na kubimenya na abateri ochokira kubatere how then comes mtojo wena namba yantu baringa ndene county ya Tharaka Nithi ba report manto ya cases ya corruption and all that how comes mtojo gwita senate akarea kuita burano ntu akurea kubaonga pengine bamuthitherio rendete akwiro bando ofisi yewe no jwe tongerete manto ya corruption in Tharaka Nithi riu cheupe njuki ni mtura itha ogu ndi moke gwo kutheka nuntu ndienda wiganirie mauntu mamwe njuki ni mtu gwitwa senate eno kakera antu agucerithirua njuki ukuga agucerithirua ariki kwira antu au acerithirue mathamega na kagwa ni acerithirue thari mwande yisabiri mbese person njuki ojo engwa agacerithiria antu jumia jiri mbulere mburu atirete mbeu double standard njuki ni muntu in record wa mwandi vaisi agakwira bongo kwira agakwira ni ukona mpaka kindu rikina mbere mpaka niriandikite wili
na riu no gukwira unenkanirite namba ya report corruption. Njuki ari expect kuoneka muntu wa report corruption yeri kununtu teka kwe muntu ngurura corruption darakani ute muntu ngwe kanya gakwiya ne njuki tariure nenkera nambeu tumiringe nuntu ndegwire ne jaduru all the time. Yes. Ndibere mbesa injuki araire nambeu ndibere mbesa injuki ayagana barabara mbone bagayukia tuyereko nambe wiri oyo na ni tanguge no ntunyapo buri akariba darakanithi na buri atongeri bako ntukwera ai kunenda gwire aringwa yarirana no ntwine au cheupe ntikwenda ndingana thimia ko gutwika takana ringira muntu ngikanda tucambia njuki no ndingiro na mbeu ndibere wa mbore njuki arwite mbone thoro tukamwigua mugwate kana report ugu kune urutithia wira wa kugarurira ntu nchamuga ri hamba baia gatene cheupe kwina gira tugita kwa nchamuga igigiruritwo na tairi ya ngari nchamuga no bekagira irairite nyuma riu hamba baio kabathingatie na ara baraumite riu ni antu agarurite nchamuga nuntu tika gwe corruption ye gute muntu nge corrupt twe nuntu ninkwenda njuke ugatiri antu bau erete bathingatagia corruption agutoroka senate ni bamugwatire eune tudres ndogo na ukumburia ntoto ya corruption ngangwira corruption yenge cheupe darakani bi urethira barabara enenkeretwo 10 million barabara enenkeretwo 10 million ikeje kenjwa ntuko ithatu na barabara embeje ntuko ithatu wetirate ni kuga ukomborithwa tractor iri na maguta ni approximately 10,000 or less itha ugu tractor ekarete ntuku imwe ni maximum ya 100,000 tractor ere karirie bantu ntuku ithatu yune 300,000 mara muyetu cheupe yuma bantu gweta wake thande mugona nu akaunte ikenjwa ni machine ya kaunti ikabokerwa ni machine ya kaunti ikabokerwa ngari ni ya kaunti na ngari no ni tipa kagiye kuuraga na ndere boroka ukaruguta ngari ino no rogo palette machine ile ya kubokera kare yabo musarwa mwiswa mweri mbese ino tekaigaruto kiri ino mbange barabarani mara mwe bantu are tawandi yakomethero gute bantu mara mwe wikinyana zaidi ya 3,000 nuntu ni maguta ake makarewa indu kethira eja kinekira mara ngari 20 only 20 ngari 20 yune ngiri 60 ile biro na ngiri mara 3 milioni 10 gaswa ikanyorande uwukerwo te wamba no kurugushuto uyetate. What about accountability? Ndiagwere mbere umagu cheupe pole nunta interruption kidogo ankwere gintu kimwe njokerio kinithia kuga ithegwa corruption Tharaka Nithi County Njuki na Njuki ngwitikia is the most corrupt governor in the whole country. Nanate ategwatagwa nontu nande EACC rio na utigwa na wathirwo mbere Njuki na mafailo gitu gwitikia no makinya thate ndi umara complete gate muwate na tiba gwata wali nontu tiagwe we muwate watu we ngabana gitu kuwata Njuki gitu kuwatwa ro mbere ndenda kunenkera zinadio chiri ndi department in health ibarandikanaga sometimes back I think March bandikana mwezi wa no mwezi wa January I think it was January ibandikanaga let me find out ali bandikanaga mwezi wa 11 katika mwezi wa 11 interview siathiraga tariki 8 I mean application siathira mwezi tariki 8 mwezi wa 11 na interview siathira mwezi tariki 10 that was on Monday na tariki 11 that is on Thursday interview siathagwa antu ponte para padire ko interview ntanto ba pray take into 500 baba alingirwe thimu teburie ba uthiro so listing Njuki enda list ya antu bara kwenda kuandika athiandika antu bake oi maanisha within 3 days interview nyamwera application ya thira tariki 8 na tariki 11 it is in record
tariki 11 mandagitari ibaruthagirwa statistic. How I mean ibaruthagirwa interview. How? Is that possible? No, it's not. Utieta what kind of exercise is that? That's corruption. And to part health, that department, you want to health department. Promotions and by any point the department. Murarambi kilomarami kita Tharaka County. In nyamwira ikiruthwa promotion ikiruthwa kenjeru wetu. Utie mtu menya iruthagwa ata, utie mtu kumenya iruthitwe naku, yani no kuga is the person no ugaga pura kurutha. Antu babandikitwe road marshals. Kendo menyinge corruption no kuga kiruthia kwiro kaninga thimu ugi ata. Antu babandikitwe road marshals. Ibo be jabara bara inu kuwa njukia kurutha contract. Bakathika mabarabara bakathika mabarabara makathonde kwa na matadi contract nengero milioni 8 ka milioni 10 ithandatu contract akarebo bara na mbadiragia milioni 3 betebale bakina na barebo ngiri 3 lakini badiragia no tuingira ile stipend banekagirwa ibadiragia na milioni 3 batona stipend lakini barabara ira bechi bajibete bakethikaga nire birwe na contract na matadi we corruption yo background ta kweli cheupe antu barabara bagia revenue ya Tharaka Nithi County nuntu ndenda kwera when we mean corruption antu barabara bagia revenue baba betagirwa bena revenue ni wanatunyomba tende ukura wanakanyomba kwebwa batire gutie kioro antu baba badirania mbia ino njuki athia kare cionde na ndiuga re ya cionde nuntu atire okay we njuki atare yaga mbia cia Tharaka Nithi County mbecira ti ciake cia gitoko cina wira na tikaigite banki cia gitoko thu ikiruta wira wanenu kirani antu baba gakirwa tunyomba to ukara bantu ega bakebuga mbura ri gukura bakethiro bena mtu no ugo bena kanyamwera mtu ka shift mtu no mamire kidogo mtu na kona bakuthikiro kogu kegwa mbeca na cia kubathondekera tunyamutu ri itire ogo what would you call that corruption ya Tharaka Nithi County wanathi ultimate corruption ndiko meyumba gwitwa ata nuntu ndakwira juki takarugurire nduka nuye nduki akurugurite no kendia okenda okegure wendirie migate okenda kugura chapati okendiwa nacio kugutira zimo gure migate kaire cyo kiambia che migate wirura takarugurire nduka na gikarakaro kithikiria kuga atire bakari wibangina including na kwere corruption ti ingi ubakuoneka Tharaka Nithi. I'm telling you this is big now, big time. Tharaka Nithi County kuri pending bills cia 2015 2016 kira mara mutatumirite kenda riba muntu rutite wira 2022 2023 2024 na 2025 na 2026 hata kuliba muntu 2015 umeta hata kwa corruption ke imbio atumeri parameter kwa tumena mtu ena maratathi make makuona ni me have worked this is what I've done atumwe ba atairwe atumwe ba akwire and mamwe ba mwire chukuru people are suffering because of this guy na ndenda kwera tere cheupe arutiba gwira Tharaka Nithi County arutiba gwira Tharaka Nithi County they are the most poor civil servants twina Kenya eno kuri mutaneta kwa Mwamburi yari manager wa Kathwana municipality ikuya wale bathomana njuki ndiete mucheria onataka bomba gutethe ni kuia mutano na mwira ni kuia nuntu Kathwana mbece cia municipality Kathwana cio tekari yaga cia kurugura barabara cia wikira nduji cia kuthondeka stima Kathwana within municipality kari ya cio ndi kuri cia kuthondeka thoko Kathwana katena thoko na roads na stima ira thoko ere ara Kathwana na gatwa ndakurira kwa State House the other day no ndirikania magwa State House kwere akiwa na ngire thoko Kathwana mabati na imutego thake ore no gatwa twiba irigi kwina ina akiuge tiga kwengi I thank president no ntoto kukazana muno na njokire pia mheshimiwa Patrick Katho to kukazana muno president no ngire Kathwana nengerwe yakwa thoko monda koga tu expect ndagire nene kena kwiri corruption njuki ari ara ruguri arauge na nenkanire 30 million cia kuthikore kebisha Kathwana thoko enu na budget in supplementary budget yegerete milioni 10 lakini yale ruguri nuntu akwaga ndoni na tikumimbia kwariria ari ugeni ndamenenkere 30 million cha kumerekebisha kendende akabatia kurirwa na watweka strength yani ina mbecho iko umakethe budget ni supplementary hakuna supplementary yegerete milioni 10 na tulikatano ndolende mbesa cha president ndevyo ni chira ikero guntu kungwa kuthondeka ukabwana Mwamburi ndekonekera manto maru tibagwira Tharaka Nithi County Mwamburi to komana ni speak wa Taita Taveta so we met na mwera niyo mbumeta Tharaka Nithi County ambira ave kambira tano na rutibagwira badinta Tharaka Nithi County so those are his ones na muria iki ambira nto babona butite nguntu na bwana chai batinyunyaga nuntu one arutibagwira Tharaka Nithi County cheupe na ndia dio gutika nditawira Tharaka Nithi County wana arawanzi batire bawa niki ni batere kuriwa nyiki ntu chai batinya tikwiria na chai batinya muntu manu gukaga irikari boni itakirebwa kogwendo na bongo kamwira athi wira kabegu ya batie ndakuthi macio
mama masiu ndo bale ya side ngari na masisi bamwe ni bapakire mtu athiana kagari gake kare na koko wika nini no ndo anambezia maguta tiona kana cia kugura ngari maguta. So this guy kio tumugwira atiri he eats everything. Ni ntano ndi corruption. Utimeta corruption by the way. Wanatia kwa leo ndo kali PR ingavana gipindi ndo manto maruthaga aruthaga ko nataka kutha gintu ikene tende ndiwa bwaragiria gwa kiuga bura imbeu akothonekana mbeu akiuga bura rutite wira nyingi muno Tharaka Nithi county akatige pindi aburinga ukauma aguo kakwira nundu kabwana just next kabarabara aku bwathire na kuruguri wa nundu mathire no kigo no taria no achokire kabarabara aku akuthungira ruguri kakariata barabara akuthungira kwa governor mucio munene sibitari riri Kajuki buranga bana omba kurwarira agwa karo akathi sibitari kana antu bake bakarea food poisoning no twingirio baya na tio tikabaruga gero ibia mekere baraba omba kuthi sibitari wanetiona ndawa biori biaringiro mismari ndo there is no water. Yani this guy ultimate corruption bana cheupe bana tafadhali bana tiuba elite corruption wanatia kwaliria tenwero corruption ego kuruka corruption tewegetwa ikitubire masuya ngara ukariria corruption kirejo kiotwa create corruption stroke inhumanity itirijania nuntu hankwere cheupe ningulirikana kwena antu batigito bandikitwe cashews ninga banaragwa 10 years down the line no cashew antu baba tana confirm yo no cashews no kagamba mwe oyatikia mpaka ikwinirwa nende leule muntu bangete gwikara tandikite twa muthemba akiriria antu kenda omba kuia na leo ni mwitonde na ukiria antu Tharaka Nithi tafadhali antu Tharaka Nithi mwamba atiria wone muntu umwe mwamba kanitaoni akina yero ne kibetia na rwa wa kilo 20 anakerwa akuyaga muntu akiro igana bamberie kurwa muntu wewe ni mwizi antu bonda kabeja abakina pamba na kulia mwamba oria tafadhali antu Tharaka Nithi tuterieni ukanitinde tutandike mwamba oju utigatutiganirie na mwamba anakerwa sekete ate nuntu burona ka muntu kanini keje fanki kakarenda kugitanirwa tugatandike tinde nuntu alia tharani gutunyana egona mashimba mtu akoria pengine no kwithirwe bwena maybe personal beef kana personal issues na governor wa Tharaka Nithi nonto kinya totegere gitara ya budget no bware among the people ba pingana na budget ya Tharaka Nithi. Could it be like maybe no bother with other issues personal maybe na governor no ukinya bantu kwa natakaye personal cheupe na botebu nonto bwa kwetho antu baba konegana eba nini lakini ndenda gukwira u wewe wako compound nini ukegwa kuru ikibuka ikuona yontu kigeni no teburi kori atere akuri abuka yonkane ke nuntu muyuwa bakwiro ina ngondu wena ambuli na joga ikiri nini cha ya ngondu gukira na mauntu makethuka na nini cha ya kuru kubuka mauntu mangu kuona tukiona na MC bakiri ni bonaga riu mwiri kumenya ni ati nina muthomi njuki anero totetigere na miaka mingi muno ntikuona takatwariungagira wontu kumugutwiga twararwira mwari katwethanire ciacani tukena twika tutena program ituenie ndienda gurutira antu wira no yejete kuia ndabanga ndenda gurutira antu wira akabangana no arungame ni njuki by the way arungamete musemanio ni akauga kombuta wira wa MCA na antu bara batije katiba beja bamakite muno bakirira bambira ukubutwa nenga bana akadia nongi anga what elected MC leo antu baba tije katiba bejire bamakite muno bakembora geto korora ngabana ukubuta na ande kama na Bruce bale leta muno ndabera atena inyeu atena inya kumbuta inde ngakwira niyo ntena gintu nogere ku personal na muthomu ajuki nikyo kugutena mauntu maenda analeria outside scope ya murutireni wira wa antu Tharaka Nithi na gutege ntonku mwete gyakwa ni antu Tharaka Nithi nkumwira ogwa ko barotha tewega nuntu for example ni presenter antu ba metheru baria
ke budget yunkuru kujione tutumba kuona ni into jangiri magana matatu tuoronta in 3 years ili ando zemethero ni muto mwanjuki ni changanya tu ipindi okay. Leo choko ya kwera bantu budget anchoke budget ni kidogo kenda tukiri untukunge yes kendo me ati personal menya darakani county ta Meru na Embu yes nuntu gukaraga Meru ndi gutuma Embu ndenda watiwa ucherie MCA umwe na utikamurete ya studio bukare nwendi umurie budget burudagata budget yara tulithainwa na including ya national kuri gintu gitagwa itemized budget yes kenda watuika studio eno ya Meru TV ikunengerwa ngiriegana ichieru cia laptop yes ichieru cia kugura kamera ichieru cia kugura roji kana cia kugura giti nuko ngwata yes that is our problem tukauga atiri mbeca cia cibitari akajuki wanengana milioni 10 tatwiririe te gutuma gate karithiete gwikira mirango kaithiete kuthondeka maternity wewe barabara tia guchita cia county wide nontu ekagira budget ikuga 100 billion 1 billion county wide 70 million county bridges county wide 25 million ECD classes Riu kitu kira tugaga wanariu twari budget ni katuga twire mukuru imbio yo ngokathi kurutha for two reasons kenda ntu bamenye imbio bakurutherwa na tigo bio MCS no to responsibility MCS rose MCS ti nyingi twendaga kuthondeka oversight kendo kamenya ri wathi barabara nina ironde kwambi ikarabati thiete wikiro kakithiete kwenjwa supplementary no twathu ko gwata ti personal katwendaga ri identify na regire na aregire ndamenyia kurega no tukurutha kamusemani ugite ni tukereana bo tukurutha wathioka winkwenda kina gyakwa gikiro akwira akandika na karamu itukwera no yes supplementary budget ire rajire ndenda kunengera ino ne mbuku nengero kia budget ti uguko na bataria MCS bataria no tuna ba compromise ni banogire ndi ba kiro gwaya timutu babaragi baba nini supplementary budget ire rajire kuri barabara ita gwaya kuma tunyai ndara marimanti barabara era niyo yari ya mbere wikirwa la minjuke gutwika gavana ekira kilomita 3 awekira kilomita 3 o budget kuma twathire assembly niyo yambagiria tunyai ndara marimanti road andika tamak akauga tunyai ndara marimanti ya mbere agacoka kandika wewi rubati kangoro rubati something like that ikandikwa cionde all those years barabara ya ndara itaro thurwa anything indi ni arutirwe koguo kaitha budget yere kuthaino wanatimba ndike koguo ti ndare ti gutaro indi inu ni arikirwe kana gekirwe ndi kumenya kanima atathi mathondekirwe kana what happened it is not in the supplement part of the budget lakini barabara tethithie tu bado itathondekwa koguo ngwenda kwira atiri what we are claiming even today twikirima about the same thing na identify barabara idu ciandikitwe county wide cia tamak ciandikwa county wide na imbia akithani ogu nongera 100 million I think 100 million cia kinya 240 million na among barabara ira gekira no ndio tigane muritu muno ndio unja kia tanagi visi by the na tubitagiria muno ndu bamwe ta visi njoki atanero kiroge na njoki atagua atanero sister na nionda ringiro kiruoro na tubitagiria muno by the way kwa gandoni bado ni corruption njoki barabara ira kwenda wikira rami ni akuma barabara ya kuma ituguru ekira na ukithanya na gwathiete na cheupe no to public participation tende antubega mangombe bakarire ndi nikitu guys is not personal antubega mangombe ba karandi to department ni ya health twetekanirie itu cibitari ni tumwe bantu beta wangunga nuntu ngunga ikebe toni kathuku muno antu babu bati cibitari badia ciani bachenga wamona badia ciara na witha wakwina problem muno nuntu ngunga wana barabara tende andikire to milioni 10 ni ichiarutirwe ona gukuruko tikuruka antu baba dia chukuru karambari na ngunga ikinake theri kogu tuga cibitari ni tumwe ngunga cibitari bantu tumwe ngunga thira tumakithanya gukua kendeni na gwa kwenja na gwirigeto tikinya na na mbigu ya nyombere riguru nuntu nimeona kana ni babarani na gandi no kuraya kwina gwigu na gambanka iri gutuma na gwa ngicia wikagira kawa ngicia wikira ndibia kuthondeka no gugu kuthondeka mo na mundu uyu akaura yani muntu uranda kwira muntu muthuku mundu uyu kenda chuwatan igipindi alingirwa na kyo tikwenda kuthi ugu kaugi pasa no enu igipindi alingire atunyanto munda
including leo na tukiandamana chuka town tukiwa mtu akurawa mboyera yate magatwandamana mindenu na auragirwe from that shamba yani timu muntu mwega cheupe we are dealing with a very bad person who is not personal kira tugaga ni unde mzure ta MCA kandi presentaga na ume wathuru MCA ato baba takuria mbarageria rui rwa nkondi nkadi baba cia gatunga nkadi cia mithero na cia gamba ng'ombe at the same time nundu bwatu ni undathuru MCA we gamba ng'ombe lakini ndi presentaga Tharaka Nithi count as an MCA in the assembly. That's why natukiro thaba side natukurukia budget ndina ngagero budget ya ng'ombe yonka no kithikirio kegwe MCA muthure akiuga indakurukiria budget nundu wakwa iwekiritwe into wakurukiria muntu budget ekirite 240 million ya kare wamukurukiria nundu wabu wekera hospitali kangirie mwe ka million yemwe it could make sense in fact tukuthie Embu and that's why I told you it is not personal na inkwenda kauria tukuthie Embu benchmarking ya benchmarking ya FIF ino cha hospitali tobera butu kurukia budget yetu one of the members atwedire biyo bwagitu kugwatwa mugiro kana bukwe kana buthaikwe MCs Tharaka Nithi bwendete antu benu kabisa gutie thina imartati atura imartati madira makuyuria kira gikwendekana ingiwe wetu for example ibarabara inu kaitena marietwa guga barabara eno kuma point A mwaka point B barabara inu yanekero milioni 6 yes nibuko batere in fact zibuko batera kinyenda tieta wekera kuto betanagiria uguno kimwerekera na nuntu nwati kwenda kauga iku injirwe auga kaunti wide manya iketo miukuga kiuga tienja barabara cia kuna akaragata ekagira mbia mubuko muntu akwa urabendu gunwe akauga yuna kururirwa kababara gakururwa mathama ere inwe gatuika contracted milioni 6 ikathira kuri barabara twari na mheshimiwa Kinuthia na gatwegirwe tuli mathikoni bantu atuika barabara ni nekere 6 million na barabara enu nuntu uyo akwa barabara atiki kurukirka enjwe of course barabara na ukiwa ni bagiro kwenjwa yagito kwenjwa at the cost of 6 million yenjirwa mathaa 10 6 million yalinga kithaka na thima kinjogu erinjira ntu mitaro utikurukana ngari yaku no kanoga chiria miga manguka yo kaumba kenda wona njira gukuruka kana chiri tengi iye kuthonde kire njira kenda gukuruka so what is happening in Tharaka Nithi county by the way nikimbuga gatire MCs batu ina Tharaka Nithi county some of them tiga guchindwa no bagachindwa bo anto batiba dura bamwe bakenuka baba inge bakenuka na benuka menya kirugira muntu amba kuri mheshimiwa no urie babu you are the lawmakers ba county na kile matu joko jonto ketorijo kariko ujo karika na weita omwaka budget no kuletwa kibabu bithiro bwikurukia budget ni action iriku MCs babatera iko joki nonto kinyabona ndiko yo mantu cha kinyaba kwa nonto itu tukurukia budget ije na batu itu tumukurukira mantu cha ukethira tutirona 1 2 3 gire budget irengi then ije tutikurukia ngo taririe kenda Kinuthia akurekeria wewe ndakwira atiri MCs baba ingi tiga guchindwa wanarana bakiwa wene ona bauma iteni because what happens democracy is a house of numbers ijokuwa Kinuthia kiuga MCs baba tigire gutwika members batwika numbers nuntu what happens that twaregete budget nuntu kiwa reke bisione thondekwe yona ni mbio tuthiete kuthondekwa Tharaka Nithi county and it was not done na if it was done ino supplementary kathukia mundu nera twakurukirie ta wira nuntu tibwa banga kuruta achoka thondeka supplementary bandu tena into bitakumenyekana what happens in that house okegwa tende karamu gaka white karamu gaka ngweta white cheupe now here we are 5 kulingana na democracy nkaugi white wewe cheupe uko black batatu bakaugi black no agatwikire ka black yes very true that is democracy kwa kutuatia assembly njero na akaria Kinuthia kauga atire even if they are so satanic muntu na gusupport gintu kira kithugu abangite nuntu ne ngavana na tekiwa nyara na ringirwe thimo kero bakathi Dubai bakathi America kari bwambia akauga kanyamu ka white ka black. That is the problem that we have. There is nothing you can do in a democracy like that. They will want to daga, especially niwo na pengine mheshimiwa Kinuthia na bangi baraba kwaria anokuwa na bwali ngira kithaka araugira kwanza atai mtu yu muritu muno. So what I'm saying is this burambo bakurotha as an MCA sauti yakwa ya representation oversight na kugeria kwereria ntu betu what is happening in the assembly nu ira ndemute nyuntire maga aya ntigitwe na nafasi ni akubera what is happening like now I'm saying ugugu ankiuga munde kugeria kwira ntu Tharaka Nithi kubanenkera information of what is happening ntu tikabali assembly na mbera gatire ukigwa kingangi kumeriani ya kwira nyamuni ndwaru ngutikigwe bwega tiga wikarario ntu kyo ikaragano very true ni ukadarigire bia cia njuki ukauria Kinuthia ntu yenge ugaga nigo
ni gondonire ukiria kithanju ugu ndaringa kithaka ndamya muntu uyu atiete gutha mantu mega ndambiria kumwanira wale ukiugagiria mbu baraba tigatigarirwo kinuthia gutigere tera ona ithina ningire kabisa no bai ina bonjerwa kuga no abu no ambiria kwaria mbona tukwaria ntu is doing nothing na ndiko nekera example kinuthia gwira na ndia ati kuga no ntu wake kari in the budget ntu aregaga cibitari eta wediania mitheru ni anengeretwe milioni 1 million na tutikuga mantu cibitari tikanengerwa mbia ni anengeretwe 1 million supplementary budget era ajire endera irakurukire na nuko igwe twabingite na bingite nwa na bangi babingite baingi muno twabingite kenda pamwe paguro twabanengerwa mbia balinga kithaka budget eno supplementary ikiya ni hari kuruta milioni 1 ya iriani na yongera cibitari ta mbukoni na tutiko mbukoni tigakwe lakini mbukoni yakwa mitheru ni yakwe kajuke ni yakwe mukothima iwakwe kibunga ni yakwe na marimanti ni yakwe wana magutuni ni yakwe mbukoni yongerwa milioni 30 itali nacio iriani yarutwa 1 million muntu yu kwendana no mukendana bukathiku yari tokendere ngi yakwa ndiwe na tikenda yako itagutesa no ndurenda kuria atire iriani milioni 1 yanengeretwe yes in the original budget ikothonde kwa supplementary budget yarutwa milioni era na mbukoni yari na 30 million in the budget yongerwa singi 30 chakinya 60 why mbukoni yongerwa chakinya 60 iriani ire mwe yarutwa kajuke cibitari akweti into mabati imazi besto wanantu bara ikanza bomba kwa yeni wogo so what I'm telling you wanankenda twendana na njuki ni by the way kadina yago tweka yago njoke akwo munde akathimbere no timbona gataka umba ugwa mbere yakwa mantu mwako thati mega wakithi nkethira njoke guntu menya na wiel anoke wiel ndikinya nago no ntuti muntu mwega muntu muthuku muno I'm telling you okay mwajiwa rotera rako au reu akwaria takatumba kuro tuna mount personal ndiendo tonya iratu ni ya kokena letero budget ikariyo ombero mekurukiate intugita wa supplementary budget kiemini taganuntu budget irera ryo mbere gukugia na gaps ya kimbesha watuika mount mama materuthika macheijwe na mount mama mage cabinet ero ni waziri fulani akauga kiri ministry yakwa ndabangite kwenja barabara ya kumiro ni ministry ya roads na nuntu mbesa ikonyia nkeja inyanya ogunga nkabando ni barabara na kanenkera explanation kule na mirandi ya kiri main budget itaweta kwa supplementary budget ni nuntu murandi ugiruto pesa supplementary budget oburi kuona ni murandi fulani wanenkere tu mbesa jiganona no this time mbesa ino nendute uri zero kana nenyiye reduce amount kana nembongere ikariyo kwina project yemo eta mbona gatengo sti project yemo eta wantu ntuni market ntuni market yonokara ira kire GPS etionekaga onoka dike ministry ya land etionekaga yonekaga ke budget yajuke yake eke main budget ni anenkere to 10 million ge supplementary budget mbese ya ntoni ni silent gutego menyekana rero kaya arothirwe kaji yarerwe na bakomenyete yo babwiri correctify bawe message yere to ya ntoni eto sanera no ya rectify wa mbese ino yairo bantwana yuni yarerwe ntenge tukia budget ya mulembo budget yo no supplementary budget yo no ena footing bridge connected Ganga na university eta kwa Kambiro turani eta kwa Ntororo footing bridge yeno ya budget ni noki supplementary budget ete kuona kana noku ete kwiroro ya kirwe ero ni atayakalide yore togu in the same one Ganga kwena footing bridge nge gwetwa Kalende ani ete kumenyekana kure yathire this budget kwena barabara yejire twerwa ngambesa ikura barabara imwe mitheru ire across the walls guti wondi no iriku itayenekere mbesa yuna jia gwatuka jionde iguta uniformly around 11 million o barabara nyunde suguri ni jakwa ndiye barabara ya gicure
kuma ngero kwi maragishure ite kuona kana budget ni indi ni kurudwa ina bakwita mbeca ugwiro ni ngira mbere kuri mbeca nuntu ndare ngo sensitize yantu bara bamureke barabara area nuntu ni only 2.5 kilometers na hekire twengiriye komi ihayembeje milioni 10 ihayembeje gwitukirwa babanga kuri mbeca ino ngo sensitize yantu ba ndawgira beje rero bararamye kaire nabamberiye gwikira mbi maram niwe na style bagwikira leo maram barekirete budget ni so you cannot hold them liable. Yes, want to take a budget. Uguni antu bakuri ambesa na style ina primitivity nene mo wala idoka soko kona wontu kuma budget ino ero decided. Imagine chaupe kuna dispensary itawa au barabara ni huko ina dispensary itawa ngero dispensary nirume tu mbesa ya laboratory nirume tu mbesa ya laboratory itena kiolo yoro ne indingire bawo ni dispensary antoni hapa ni utumika one of the oldest dispensary in England na ni utumika nuona weko rugule indi kwa makoro no kurambia kino ntukwamba ukora gutena kero kwa makoro gutena ndawa nkina ujatiri nuntu dispensary specimen imwe nigienda ga services ya kioro specimen yuga tubakeja kama yote kawe kuma muji exactly that's the question okay hospitali yotumika tena kioro najuki atigeje guturungamira atwira atiri mbesa tempumu nuntorone anakanire tembe uji 170 million 172 million atomba gutwira na uko ririkare wele erisete 172 million etena ability ya kulirisi no at least 500,000 or a million antu benjiro kiorogi kiega bero kwiro kwina license ono hospitali we hospitali ni ukadio kebujaga kabisa no gutewa this budget ukwego mwesimiwe ngala au wakone walutirwe 1 million. Yes. Yuni jio mbesa twanenkeretwe mwena wa health jionka 1 million. The whole world. The entire world. Na niji alutirwe. Nkine ulia untunye te barabara ya 10 million. Ne uno untunjo kine awira tiringa atutawera nani na point mwesimiwe ruse barutawera noe nibejire bari na ruse babanga barabara yuni awo compensate wa na barabara darakani vine idonde na style imwe ni contractors ewingi ni machinery ya county leo ni kwejire machinery ya county au bulldozer aneso ni ndatigire grindao nkina uri machinery ya county nuntu machinery ino tikandere bale awa na operator tikare awa bale awa na musala batiri awa na besa ino ya barabara machinery ino nuntu yekarau ni bulldozer yakalirao ntukoinya na ngirenda yekarao ntukujire kana idatu nuntu ino ni magutaka ikagulirwa bulldozer ya ono kanenkerwa yokenerwa mu gutenka inyogirike etutumira maguta mazaidi ya 30,000 ntukoimwa na ngirembere etutumira maguta mazaidi ya 30,000 ntukoimwa ugwedire tie ntukoinya no 120,000 na neno ngini yadhirie tukoinya no 120,000 nijo twaseja ni dona milioni 10 Olen ata joki ka break kanini kuro to joki break director kona kombe to joki ka break kanini etugachokera kagita kate kura jamu tegere Meru TV ogethro kyumaru kametambo ne kanini tu tukunde gombe kero jindi tucokerete na mantu jangi jama ingi pochibiru bwengwa na kinya baraba ground baraba tukirete no boturingire thimu no botutumire SMS atuketha tukwata SMS chienu kenda botwira kethira mantu jo jonde bokuibu jama nontu ni ntemenya nate nkauga ibweka sana ogetha bokyumaru kametambo ne tucokerete kagita kate kura ja
Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna £100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Rojo rwaku ni rugwitana ciandikithie aja Thika Institute of Business Studies narua hanga no kubatara kosi siria igakurugurira kamurango kamunyaka jwaku Tonya Tips College na tugakwa kanyaga kwigwatira tiabo hospitality, journalism, health sciences, ICT, cosmetology, fashion and design, business, engineering, tourism, driving na ingi kathumba. Aja Tips College itwithagirwa na practical training, academic trips, mentorship na tonyeto attachment kiri arito betu ciandikithie narua kirujukania buria bwitite na mbere. Tips College, the highway to future success. Ng'inang'inene kia mutindo kangangi kuri Kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ugeni aja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigira no gochemabia kuria biri na shama kumarikone rietu na bithuraniri na utiabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda. Nkoroki turi na free wifi, parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba. Kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitarire ukaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kwijikene ja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura jwijikana ja haujue ona kethro no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki cietu cina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande ira ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega turingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo nicio iji ciandikia au kioni-ini giaku etagwo Ifan. Karibu
Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia Nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa Nopeo uri muchigo waku. Dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria. Nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke. Kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima. Chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga Nopeo, tupande ngazi pamoja. Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri no ntobote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nandi no tume maoni jaku gukorokira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimo gukorokira 0114 190 962. Meru TV, chionere mwanya. Rojoro waku nirugwetana chiandikithie aja Thika Institute of Business Studies narua anga no kubatara kosi siria igakurugurira kamurango kamunyakaji waku Tonya Tips College na tugakwa kanyaga kwigwatira tiabo hospitality, journalism, health sciences, ICT, cosmetology, fashion and design, business, engineering,
tourism, driving na ingi kathumba. Aja Tips College itwithagirwa na practical training, academic trips, mentorship na tonyeto attachment kiri aritwa betu. Ciandikithie narua kiriujukania buria bwitite na mbere. Tips College, the highway to future success. Ng'inang'inene kia Mutindo Kangangi, kuri Kongo Kamechemo, kuborera na uthongi. Gankugwate ugeni Haja Bezalel Hotel Meru, turigi kumene barabarene ya Meru, Nkobo, Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka, mirire na kuthuranira michemanio. Kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku. Tigiera no gochema bia kuria biri na shama kumariko rietu na bithuraniri na utiabo kinande. Kuthuranira michemanio kana corporate event. Modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda. Nkoroki turi na free wifi, parking ya kung'ana na iri na ukaria, gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba. Kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Karibu ringi mutegeri wa Meru TV tutanabira kutha tukiarania na bwende ne arumuri cia sarikana inkwiriro kithiro kenda kinya uwe kwarania na batu kirwa riru nombe kutho gitu wata rutero na Facebook Meru TV Kenya, rutero YouTube Meru TV Kenya, rutero ngo Live Africa Meru TV Kenya, na wenda kutho gitu tumira SMS namba irindene screen yaku 07489891 ugeta nambere kutho gitu ra maoni jaku ni jariku gukonia mantu ja antu badara kanindi kinya bwitu kwenda kutho tukiwata maoni jenu botwire bukari atia no bopumua kana botopumua rutere ru nikienda tukamenya maoni jenu jakaria atia. Karibuni orengete tanambere kuthirwa tukieraniria kwa hivyo tuchokera mbere ngwata SMS inji nkuona itumi nyingi aja waheshimiwa bitikirinde bori kiuri kimono nto matujara tetha tukiariria ija maingi sana no kethiru matujo zonde jakaru then it means mwananchi wa Tharaka Nithi na inyire tu Antoine bwana Muthomi Njuki na kwenda gitiba nduke senator which means maybe Nura Kinya atumba kuromba ngabara ringi akirombo ringi but now that atumba na chokete gitini kia usenita niki gitumi achokete gitini kia usenita and do you think Antoba Tharaka Nithi bakamutara ringi considering mathina jesu nde bakurukirite watire nyo ndake mwake. Hello Meru TV. Hello. Hello. Yes. Hey, turari nao. Murere na Rosemary kuma Tharaka. Karibu sana Rosemary. Inegwa bukiariria mantu mamuma nambenu ya kuringa. Na boro kuringa nambenu kweringa bakwira gukwirie kiro kwenda kuria bakwa namba yingi. Bakwa namba yingi uringa? Bakwa namba yingi tani uminda miringete. Inde ndaka inya tutetherie bantu tuina bakindi. Inde uju ambera ati mukinyira no kana kampa namba yingi. Na ati atumukinyira na ni namba ngavana na ngavana ekite ukenda areta ro mathina jenu.
ende lilanda mwiringa bana nkwenda kwaria no ambirire wano akana mpa namba yingi tukara no opie wake no akandere mwaka twari nanga bana nkuringa na mbenu mwene ujue cia okay. Haya, sawa sawa. Ibo manto ja kariuni tini kuwa ibo kuchibirwe mwingwa. Yes, arua na rani nkero na mbengi erwa we atumba kinyiranga bana na ndito rurio ketho tikinyiranga bana ri na ko center yeki no ntubwe to mikeu kyo kinyiranga bana na mahitaji ya wananchi. Then ikethirwa iri no tethio boiko. Tugetera thimu ekwe ngo boriti please. Cheupe yangu ile ndio kimwike tumenda wa ndoga tere. Okay, metikite. Katika kaunti kipindi kiringa wakuti wewe ndio wewe leo. Hello. Exactly. Meru TV. Okay, Meru TV. Okay, sawa. Uya kato karede. Ndio kwira atiri cheupe kuigwa wengwa aratara kandi kaunti kipindi kiringa wa kipindi go story ringa wa uka gatawe ndo kimana kilo thito gora kini wana wataigwetikia thimu inu achiaka no akathu endirie thimu kenda thukumaga system ini ya kuringerwa thimu inu watagui generations endirie no akakuthukumambia lakini antu batara kandi kaunti bona taku goro kurutora kitu tindu kiruthago mbere ncho kikiuria kwa senator ka point tiganirio kidogo kaya strip cheupe nonto kibaro kira wa kiandege tuguru number 1 KE Kenya Ports Authority I mean Kenya Airports Authority batina budget gutuma kibaro kobura ngabana njuki arenda gutunya antu baba menda akaragana menda ndira baka akabanga kwenda enderia KE na mbese nyingi kendo nambia na gitumi kuogu dengerea nekanagira mbeo kala senga antu akiberaga bali choka bathina bali ngemenda mwanka bathina nundu akure ba mwakiri mamu bantu abegirwa kiao na kukarata kubatesa kako basenga kiburi kira kina mwana uyu kingi muno ndiwa ngwere gitumi njuki aguceria gite kia senator no igwe ntaenga inu turatira zitia kubende thoma akiri lakini kada 100% sure nundu wamba kura njuki ayite Tharaka County no acheririe njira ya kuigitiranio kogu kuringana no meciria ni make na kona takantu Tharaka County bomba kuwa beba ndukumono beba ritu ati no bamunengere tamu ingi kuthis abiseneti kenda ekaria wanakora guku kona kiura kadhiseneti akauga ati kona mara akauga na igirwe ndiona gigi pindi kia kudiri ndari mwanko uyu thire mantu ma auditing madire mantu ma nyamwerera madire kendende akithi uigwa ngino athuro kuringana kwa kwibenia athurwa dhiseneti kenda gakapira mathauma make na na account naku na kwenda gututhurithia ngabana ora kwenda wekende of course uyu ana mafairo make no ithe kana kabithia wana obisi no babithia wana singe bauga itia bithi ndaka singe aba watite ninko baromba bathi bari bire ndaka inu becha baume no thu tukembere ndechiri baba bethire bakibithia mafairo mao ya bakaona kana makasi pa mao na ndakaira no tuciandamanaga giaki na ikwandamana itwature mwanka State House cheupe na twathi twaririe mantu Tharaka County maingi mono na tukwaririe mantu Tharaka County na mbere njoke na watire antu Tharaka County ndoni na baraba thurirwe nuntu tukuthi no tuli all the elected leaders na twatwitire njoke no ndeta mucemene tibetana titagiruthia koguno aka ndiacio 100% sure no akerirwe atwite State House tukuthi tu elected leaders anenkanire list ira muntu kanta mjumba mara areganire noyo awati atayi kura yandikirwe gitongurugara mjumba Tharaka areganire no atayi kura yandikirwe Susan women rep awati kura yandikirwe Mheshimiwa Patrick Munene awano ati kura yandikirwe TMCs tutamya kura yandikirwe kuya list yake ende list yera itobira bikuya wabura bikuya no tende kwena confusion ya kuras na okego kuri antu bakomera Tharaka County na antu beria kura zira ciathire twaromba chimwe ciaya enekanira bora kwenda ati gutwita twira tiri twathire wathi twagwima toraga njogwino no kuthina gutu no kuthina na rugosi no kuthina gitende ati gutwira gwe enu akwambire ko distribute assembly Tharaka County ni tira assembly cheupe yes last time that wari awenda kuriti no tunionka tukarama bati tunyamuto tukwinyirio ukenda twaria tumaiki twathukire katuneta twaragia tatu kwaria speech ni kwa mtu agete speaker kinene nyamwera kinene au kiriti uga kiaria na assembly ali contractor no twashukumire president au gakanenkanira contractor tuthigirikia no ati mwitikagia na kuona kana ngirambia kale au gakanenkanira contractor tigo tuli MCS na contractor na mwoni baringetu no mbisa kiuga i contractor wa assembly obisinda uri atiri
obisi tio tuyete gutumirwa tutirona contractor tia twitira contractor na jire wana into decide tukone bwa assembly gutumwa tukiaraniria ai mwirano ari ukari MC so babu kaire pesa ciake utebunya bamenyethio anything about akuna nike ngwenda kwira tire bora governor njoki aruthaga mirandi ira ya thirikari ira nene aruthaga taka kuringwa mbica gipiara kira kenda twika ta mtu active mbeca cia county ira cia tukuruta wira no menye onoka buga kiaria gutire county ane mwe including Tharaka Nithi county ina ndeni na the national government over the shareable revenue mbeca cio ituthukitie koguo ni nde wana ukithikirio kamuge wakianga na thoko akianga na barabara cia miri gutumia national government akianga na za assembly tenu akarata au into kurutha lakini ira tinde timbe cia county imbeca cia national government. Okay, hello Meru TV. Meru TV. Hello. Yes. Tudari nao. Bulale na mbeka kwa misale kuma malima. Antu bauka bakwalia uma. Atongole bauka bakwalia uma na nibukole. Na mtogo to modo minjuke na kareke. Ibadiriye na kanidi guru. Na antu beke maandamano watuka ati kareke na tongole bangi baba bakakwatania ndakaika kwatwa bagi ko tina ngaka mera kabe na connection murakali lingwa aitwa body angili magana malatu na tuka gatiri akuru atongole baba kwalia na tukamba kwa korona kamtuko ni kamwane ni kamba kau nak pati tu muatu ni agak kena lagi na andra shani. Thank you. Leo ndio kitu ndio ya kile. Ule mheshimiwa King'ara. Tena mheshimiwa Kenodia. Kuna ndaka jia watu after maandamano that is. Ndaka inyanya. Na maandamano after maandamano kule mtu alitakunginya mawilani mengi ndaka jia pikipiki au malima kwa watu. Nyonge bali otini. Tukaomba kupata ile ya tani kenda bauma. Thank you. Na tia leo tutunge mwananchi tubadike kitu ndakata ekomia ndio ekomia. Okay, bago chokere kiu. Yes. Asante. Na no bele maandamano ni kama kawa. Okay, iweka sana. Kuanzia kesho. Aya, sawa. Hello. Okay, sawa. Kiurikiu ngotikirogyo kwariragia by the way ukiwa kwina thakati ya gwatirwe lakini nande ururua nate apo bukona kabumba gutetheria ndaka yu kauma ni kwenda kwira antuba Tharaka Nithi bitikiri tu mheshimiwa no tutira mbere wa mbere. Hello Meru TV. Hello mbeta sijili ko mama ndoro Tharaka. Tauria ngara ri. Seneta abange da goyare Tharaka. Na Kenodia murie ka bro na ko gamenti mara to mudure kana are na luka pina gira manto manya mo mama kero. Njoki mwambani ke Tharaka Nithi. Ngara kamodaira no te pueden nada mandu ake boru ngara to kamudura 100% sure. Okay. Ngara 100% sure. Aga utokere kiu. Gumandu arabure. Muntu wetu azervesa moteri. Nderu ngara na muntu wetu Kenodia babu wote je MC za Tharaka. Tharaka Nithi obangeka fu. Wakwenda nyumbani. Thank you sana. Asante. Hello Meru TV. Okay, sawa. Hiyo imekatika. Ndienda kwira Tharaka Nithi. Twina kiriro. Ende ne baomerie de bere ututukundata. Anambara yuko kugwekirwe wa Israel laino. Etikoro igone bana Nebukadneza. Na Waeronde ni antu bange beku anabubu aba muthomi bukathira bambe mbere nkera ndakaino bure tubangete gutethania bibere ni sikitiko nene mbere Tharaka Nithi ni sikitiko nene muntu ndakajiete maandamano na maandamano ni metikirie
ni sheria na baria ndamana nontu wantu bari tembesha na kurea mbesa ni kurega ni sheria muntu uro ena makosa no kugwatirio rote na makosa na mbere kareke mbyuki ntiendara kumugweta muno kareke yawe na mpako kama tetene te guteria kareke mbyuki mbitikagwa wu nkwire kareke mbyuki maandamano makweja ni wacoki wabangata konyete gutirimana na ndakaire guti muntu amenyaga ero ni scouting yokurura kumenya kantu bari okagwatiria nabo mu Israeli nibo deputy ngabana na nibo waziri wa barabara na maandamano eturuntu bwa barabara mu Israeli ono waine kigoso kwamberia ngurunde ni mbere urembo rwa mbere nkinyarwa mwisho na tubuku twaro wine tunde kumakambere nkinya ka mwisho tutu tikutheria ukeidagira antu baku menya bura na kairo igure kwa na ntato ino nontu iri court kuri style tutejiaria niyo cheupe no kumenya mauntu me court kwenda butote maria ende mu Israeli gweta muruaia we endete obanga gola nyiranda yaku eula rikuthira kwena antu bagwate karigini na nine ndaringire mu Israeli turi musemanioni erega na antu beria baimwa kula ni muthomi njuki ndaringira mu Israeli na ndamwira ki volume ndekira thimo volume ndamwira ndakanengwate ni ambiriri atijero nengwate gankwirire yari u antu bonde bakeguja mu Israeli waugiro tiji ndakanengwate jia muthambi na ndakayire kwe na nuntu bwena ga ontu bugwikara takabukwenda kwenderia ntu kiribatiga kwa gwetia kiao mu Israeli na mwesimiwa kareke mbyuki ro niyo ndena gikeno kenene muno nuntu ibwa ugire tractor ya kweja gwikira barabara lami marima igakinya ro nkerwande ya ulumu anende jetererete na twena gikeno nuntu ntukuyubona ntukuyu ne irakinyire anamo atwererete tractor ntuko ne irakinyire nero tutirimane niyo burete te tractor na tukaburombera ngai muno aburathime nontu nibo atwirire na ntuko gukinya bwa turetera etu no gikeno kinene na bwaraga guturetera bumenye buri arongo na ndakayu ne igaurwe nontu au yara ekiro ne twamenyire buri athigani na bote twenderio kiri na maandamano ni metikirie ni sheria ya Kenya constitution ne tekiritie picketing bunka APC tukendelea gwetia aki yetu na kioe na kugiriria na uko tumemeni na njira jionde na butikamake. Okay, thank you. Butikamake muntu bomba kuraga au in the process butikatinda bugitukiriria ngabure mpaka turi makindu byungurubu ya mpaka mu Israeli njuki na ngurubu wengi ya mpaka ukanibure makendo. Thank you so much. Hello Meru TV. Hello. Okay, sawa. Hello Meru TV. Hello. Yes. Tudari nao. Ikajimuka gitoka. Okay. Natongo kwenda kuwe mami. Ila nkugana wanaiki. Arenda ndo baba kubeneria. Bati kwenda ndo baba kwa gebuma. Anto toka ridende mudom njuke agikuletera mbewe. Agita kakani tura ali kwanda. Atige sense ndende nwa kaleta gintu kingi. Omenye mtaruma from far distance. Ajirete ndo na chindingana. Nuri ete dikidiki. No kyongera chia kwa mbeu. Eti mutezi okuka ikwenyangia. Nandi bwichire mantu jo bure antu batharaka. Okukwenyangia na mudome kuruka tukugana njoke. No kaida na abo eto tende tu na bina ya ruye. Inya to menete daraka no me antu buba kwa gebuma. Aina to tedi done ngabana undi omba kututezi. Thank you mami. Thank you so much. Roje na bina inya miuro tende la kwa tembere mbura inura. Next.
nya tuikire roi kana turuzira ndu no aburi kuri tutigo tukimukaga. Thank you mami. Ibwega sana. Hello. Hello. Yes, turari nao. Hello. Turari nao iko kuibwa. Natone. Kuma rotero ko. Kuma Jawaria. Kuma Jawaria. Uruga atia. Jawaria. Uruga atia. Ndiga buga kuga neoma. Poiko. Buga kwalia. Okay, sawa. Okay, sawa. Ibwega bwana ingara kwa kiuri ukuri tuchoke haraka please mbere kira ngori tu ngari tarakare ndenda kwira ntu bataraka na ntu bataraka ndi kaunti bakarebenga ngari bakemenyaga tika tu siasa ndi gwira tukuruta no uyu kuona ntiro ndi gwira nkuruta turenda ku make sure ntu bataraka ndi bakutweka bena civic education bakwera we bantu bali kuba kudil nabo kenda nende akuthura ne akinya bakamenya iba bakuthura na ibwega antu bamenye muntu atithura wa atumira bia ciake na besiru batunenga gerega na rimo kana magana mairi kana matano timo turiyaga wanenga nuru nenga nere ambeu antu bajokire ndi bathi tijo bakuria na tijo bakunywa cheupe tukwagire tuigo twina Catherine na msore kandiganirwe na kumbirite ndombe murombere apology kidogo na witu point twire tutatu akombirite aga wanu ari ari tukwarike tumugwire it is not personal ti ati nuntu tiu tuli MC tiu tukwari ogu na nukuigwa na ntu baba kwaria cheupe na ngikwiraga atire tigo tika twiba ogi muno na mashinani kule antu baba utwika mangavana batwika ma MCA baba utwika ma MP ma women rep na ma senator no abura tiu twina nafasi kogu tutiomba kubanga bali wananchi baba ogi yu Catherine aliuga atire aliuga tarakaniti county miaka 15 ya devolution keri mi urunde rundu mbeze cia tarakaniti county kairi chiurite ogu anokagere wi trace utichiona akauga antu batarakaniti county ibagirie kuthura wanasiasa barabe na untu wakurutira antu wira batie kuthura ana biashara baba kwenda kuthondeka mbia bari ya mbia ciantu bagikagira mbia cionde bakithukagia into bionde bakirutaga mbia cia na inchi akauga kathi tarakaniti county barabara chonde ile in pathetic condition chonde ndokwire ti ukurukika anything ukariwa atire mbeca ikuire na akauria kiuria kimwe akauria atire na no atukuria bu mbeca cia kurata ndega bangombe kana mitheru kura njokia kubanga batiereana wana njeru atikuruta wira atikwenja barabara na atikuthondeka ruji mbeca inu kaire banki buratumba kwenda na akaruta wira ira kaigite banki ende akaya aumba kuthia akaruta wira uyu gatombeka Catherine akauria akauga atire itutige kuthuraga antu baraba bakiambia wanaba gutusenga muntu ero at Senate account ndo Senate ni imenyagira devolution at Senate ero athiki auge bora tumirite mbia ile munengereche thirikari akambiria kwaria na akiuga antu bakwenda mbia Senate rema kwenda mbia no mwangu wena thina tatia ngorie cheupe no tunuruta ngari polisi akuruka mewena insurance na weta yegento yoke weta insurance bagwetia no ntiwota insurance okay wewe na bangi polisi akwata wena bangire mara wetia mbia lakini utena bangi bakuria ki utekio no kungwata what I'm saying okay wewe na mbio lete wewe fanya kazi yako peana akauga na kuromba na EACC ikiria guchunguza mbeca cia tarakaniti county borire to ndirito mbeca nyingi muno na bora iretwe itikuonekania iretwe ku tarakaniti should stop worshiping antu batige kuromba antu tangai no ntujuke na raugire niye njuke ugite tumurombe tumuturirie maruke ndaruta wera neki na right iwa trite wana nyunda ugire nyundi turirie muntu maru na tintisa narutire antu wera antu batarakaniti county wera kuringana na mandiri maberirite natige kuaturirwe maru na no kaithirio kuona block ya mheshimiwa Kinuthia kiuga Catherine wako notibu ati kiburi kirajuke na kwa kwangana ndeke ndege tisandu rundu nagurire ndeke atonia wena gire mbi munene muno tarakaniti county no wena mbia muno no tutika antu beba ingi tarakaniti county antu baba kugatwara ndeke ikareke na njuki koguye ndeiba kwenda gututisa batonia bo bena into binge muno na ndakaino koni kwandamana iri uria ugatu iyo choke uturazimie tukuthure ndu wena mbia wono agurire ndeke tutebati so Catherine na kuga antu bamenyere batikathure uguba kuthura na mbeca cietu ile wo kiundutho ibathure atongoria baba kathi kurutira wira ti bara bathiete kuringa biashara ti dealers ibathurira na Catherine akuga
na emurwaru antu baba bagwete kumwona akoromba apology kegirwe nae ari mwikuya. Okay. Na kwina mbere tu maruka kirwe katwire worwa wona ndi na ru atu antu bakwa that chance yo batumikira ya senator wa county ya Tharaka County nukuona yaka kile mantu jaji onda jakwaria corruption nambi yaka ukomba kuthiro kizo kita kabisa ndi chaupe. Thank you so much no takiuria ikuna no yua mburi kiuria ikuna ingichokagia branko bota nigo manifesto yakwa number 1 ndabi ka senator Tharaka County nkamikishwa mbese ira chimbie kumarira twagire devolution nkathingata antu bachokie mbia cia Tharaka County baraba gitu kuthaiko bathaikwe bairo kotini muntu athaikwe aria kuriba mbia tu for example ko wiyete mbia wera uribe warema ukareta waitito njera wenda ukwira no shauri yako nuntu no mwamba untu bubu bukarigiria ngabana ora ungi wonde akathurwa ati indo bia nuntu kethwa mukabirite na ngabana ora kathurwa ende yakwa tafadhali wanaga kama COVID tukarwa namo na mbuga katricho ipe ndiye na mbeca nyingi of course ubagwa ndiye na mbia nyingi ndiye na mbia bobagwa ndiye na mbia nyingi mose kutingera ngagerantu na ndo batara kandi kauti abakandekera no igwe tena mbia cio kubanenkera lakini nkaba kariria mbeca ciao ikinye nagu bale barabara benjirwe bekirwe nduje mbeca cio ma Nairobi ciitumike buri batie na ntithingatĩrie na ciaiywa urokaia tukaigwe kangwe mwe na ndenda guhakikishira nigo nkenda mbia munde ngonenkero injuki oguto kwario munde okegwa njoke akundingagira dimambe anje utia kuthi nyamwera nikamuribia ari yako nengera mbia lakini onda ugire ndikaria mukaru Tharaka County no nto kugetu anto baba thenu mo Tharaka County twakambirwa ari ndirwa na ngaina ndathimite inde yako mukwakwa na ndaugire governor okathurwa ni kuruninga yo likunjoki wewe ndaraka nyuga kana tumie no ndo nkamikishwa mbeca ciene cia Tharaka County aga account for that money oguo kuona kiura senate agecharagia kadi nogo ndathi senate agetwa agakara ndi tuka instruct ono kuibodi kana yesi kana whoever is supposed to close the investigations I investigate kira gikya Tharaka County kionekana kiriko kiririto ku we have information no aborende information you know to limited na kwere into kimwe kira muntu no rozi cia ketende senator nkethonde na rozi yakwa cia kuthingateria na ukaria into bia Tharaka County. Okay, kabisa. Thank you so much kwikyo konda kongera moshi mwari uguo ni auririe tugatethia antu bau atia yes na nuntu ni mbeca igutumika na tutina mbeca tugatumira mass power muntu ono kumenya ni mucore wa ndakayu turenda kunenkera mu Israeli kiumia kimwe ethwa sote tenda kayu ahuti arega ni una ndakayu tureyumba kabuti kana mulengeti turi tukampu kwa mu Israeli kwa muji aturagira ukwa tukimwonaga atiga kurombiragia maromba akigociragia kuringa kigoso ari andakagietu ikwingirwe rima ithikuragwa na kitwiraga bwana asifiwe tuturuta wera na muremba tou ndakano nture bukumbigwa tutekirwo keri tukari kwa mu Israeli mujie na press atwira nuntu no minister wa barabara no augire barabara ikutharikirwa nenda kano werire polisi uguna no aukiria tu ayanda kajie tujiro kotini nuntu cheupe antu baugi bakikisire ndakaire ikairo na ile itumba kuona gintu na batumire rabulira leta kwa elimination ndakajia gwaturuja irwala mwangale mo polisi muthambi beba ingi bamberie gwetu mbeca ngiri 20 ngiri 30 baraba aregire kona ngiri 30 kwamenyekana babale uno bakaomba gusacrifice kawega bauba kina irwa kathwana betu kerua koti muntura agite ngiri 20 30 a polisi akinetu ngiri 300 10 times bele kaba kuriuruka na taito jia megunda mu Israeli twakoriyo twera muntu murathime tuteruta wera muthembo na ututuringithia mugio we are coming to you ne wonje James man kirigamba riri niguo kuthaika ntu no kinyire twaigane kale kwa mbiuki na muno anjuki na ntukira bungitanira na mbese ugiye nubwenda bubukenda kundora bondora endi butura gantu nkionaga nkiri butende kirokeri. Thank you.
Kuna mtukuzo na manne mwega arembera Jero Ingara Senator Tosha, thank you so much. Kawa Honorable Joseph Jero Ingara has proven himself as a dedicated and result-oriented leader who truly understands the needs of the people of the Tharaka Nithi County. As current member, mepotea. Hey, ameandika refu. As current member of our county assembly, he has consistently demonstrated integrity, accountability, and a deep commitment to community development. His leadership is marked and standing firmly, fairness and transparency in governance. Supporting Honorable Ingara for Senate in 2027 means choosing a leader who listens, serves, and delivers. He represents a new generation of leadership built on trust, unity, and genuine desire to see the Tharaka Nithi move forward. Let us stand together and give him our full support as he seeks to take our county voice and vision to the national stage. Akaua Ingara is the voice of progress. Okay, sawa sawa. Then kuna mtukumbira anaitwa Emmanuel Arua eject kabisa. Mwendelea ku-eject kabisa. Yes. Then kuna mtukua, I can give an example of Senator Onyonka to Jero Ingara. Our next Onyonka in Senate 2027. Thank you so much. Then kuna mtukumbira Murithi Gaturo Kirigani, Ward MCA and chairman of the committee budget in the Tharaka Nithi County, said that the revenue collected in municipality should be used in the same municipality. Ask Kinuthia and Jero, is it possible? If yes, why and how? Many approved municipalities, municipalities, do we have okay, in the Tharaka Nithi, because we can have 2 municipalities and all of them from Chuka, and yet you say money should work around municipality. Okay, if we can understand this question, Aruga Mtogoto Murithi, nonotea wa committee wa budget in the Tharaka Nithi, ana wite revenue ka collected in municipality, either igitumiro in the same municipality. For example, kedra ni Ameru municipality, mbeti ile collector ya tumirwa kire in other place. Itumirwa. So is that possible? Inkwara kuga cheupe. Is it possible? Kule bill ikule na public participation igoro. Irari kwegoro ya municipalities. Governor wetu enwe ndika uyoterwa. Aruthire atire rira municipalities ya thondeka wanu tukathwana qualifying to be a municipality by virtue of tuka ne county headquarters ya Tharaka Nithi County. Just like that. Not population or anything. Okay. Njoki for his madness na sanity yani unkoma abanga igamba ngombere onde na mariani mwanka kalini mwanka nara matiri i municipality ko kathwana no kauria municipality ayo ginyete ku ti wara ndiga ngombere onde ward cities na mariani iri within municipality ugatara rates wanachia kwirwe ndo kaliveno ntwagu no batwaithitie na batha aka tukabaromera migwe no what happens in fact nkaromba ndo baraba kathurwa next time nanga no kathurwa athi bari view boundaries cia municipality wakathwana no ndo okerwo rate we na arega ngombe olibire mundu akureti cia municipality you cannot be able okerwo ribire ndukera wakite na agicagi no ntukunthe no municipality na ukitha kani wana akiesi kigoko gitatu kerwo ribire rate na rate ya municipality you won't be able. They overenda go victimize what we can basically with them within the municipality chicha to make ako. But something I want to remind them. Municipalities ni nanga kirambia na kathwana ya bili kuna kirambia wale ya twekire municipality. Mbese nicho kikare yaga no ntothuka ye chionde icha wekira marami na amati tabo wake. Agekira rami akauga akambiria kwaria tukutukwa kiuga we augira tithi yaga na mwanki wa mombi nyongwa tithi ya no atiaga atiruga no. What Njoki has done? Njoki means manage the Tharaka Nithi County na akorua why are you doing that? Kenda mende tende for example kerwa mbese chitumirwe ituguru kaitumirwe kamwibe kaitumirwe kandiki kaitumirwe marioko maingi no timenya uri mukarua wakathwana municipality you will never tell mbese cia kathwana municipality reto kabisa including thokwera kuiga nkiuga kathwana yagiritwo kiwe ina barabara ciruguritwo no kiwitracte kurugura mbese ira banenkeretwe World Bank is good enough money cia kuruta wira ni chionde kuthondeka bioro kuthondeka ruji and everything ruji ndi mheshimiwa Patrick autoconnector ruji kuma muthito rungirwa twakagira na CS munyana mithika ndamwirie na tiga wita munyankware no tunkwari icho nyingi ti utantu
ati wita muga nkwale no TCS na gutweka batire na mbia kana tiena rego tie kumwita nkwale itwaye na muga guntu wenge tuthieta wekera ruiru na irukwenjwa. I'm sure it's going to be connected no tukabona for the longest time antu bataga ruiru no gothi yanjire rucheipwe bataga ruiru mara. So what is happening sheria ni kwenda kuthondekwa na ingwe tikia assembly nkamisunguna muno it needs to be opposed ngaromba mheshimiwa Kiruthia na baba angi bakambigwa bantetherie tugerie kumikasa twire antu how it is no tunwa ile kuinyeria tubeto Tharaka Nithi county. So it was public participation that tunu bararagia twaitunguna muno. Yes, okay, thank you so much. Kuna mtu wetu Tesh arembera watching live from Agitimbine akambira twende nalo sasa Tharaka Nithi county should be in safe hands. Mtogoto na real akambira at least this interview isn't scripted kama ile ingine ya governor wa Tharaka Nithi kudos Meru TV. Okay, thank you so much. Kuna mtogoto wa Fei arua Tharaka Nithi mkona kiongozi wachana na hawa wetu wa Meru sijui wanajiita aje Sifuna wa Meru. Okay, kuna mtu wetu wa Mutethia aliwa watching live from Marimanti in primary school. Ukirundia uji we used to say that you are greedy, but I guess the real definition of greed ni hii ya Muthomi Njoki. Why should he even vie for a senatorial seat kama he believes is so good? He should try and get cabinet secretary position hata kama tunajua he can't get that. He should let other people get a chance to lead too. Thank you so much. Mtogo wetu wa David Arimbe anapenda vilingara uongea Senator 2027 Tharaka Nithi Ajero oye. Thank you so much David. Ariwa kuja Meru County uone kama maendeleo uone hakuna maendeleo na hakuna governor. Okay, Cowboy akaua Meru TV mambo yote, thank you. Kuna mtu wetu Gituma arua who is the next governor of Tharaka Nithi county mwenye mna support nyinyi kulingana na maoni yenu mtakuwa mnatuambia. Then kuna mtu wetu Masi arua ama Ingara hii ulinjibu arua o Ingara akona personal beef na governor since rumors has it that wote wanataka the same seat ya senator. Hiyo tulijibu. Then kuna mtu wetu Phineas arua let us go following out Maua locked in mpaka mwisho. Thank you so much. Kuna mtu wetu kuna mtu wetu Tush arembera MP Mara ni bwana Kinuthia. Hapo tuko mbele. Hao wawili wakishikana sisi tuko sawa. Thank you so much. Kuna mtu wetu Tony Sudi arua our senator keep up. Mtu wetu Mudhoni, thank you so much. Princess, thank you so much. Watu ni wengi wametuma SMS, wamezituma. Kuna mtu wetu James Gitari arua accountability, integrity, fairness and justice is on spending public resources in Tharaka Nithi county. Derek arua tukikuchagua kama senator funga wakora wote tafadhali. Okay, sawa. And then Honorable Jeru, we are here to support you as our senator. Alafu please tell us more about Kadhwana market. Okay, tell us more about Kadhwana market. There are rumors that it will be demolished and the president through the area MP has promised to construct a modern market. Yes. And then kuna mtu kuwa aditwa David arua Kinuthia Mara MP hapo tuko mbele. Okay, sawa. SMS ni mingi nkawikuria kuthoma SMS tutita but ni sawa itaina mbere kuthira bogeto SMS chenu tafadhali geta nambere kuthira nkiwata. Na by the way kuna SMS nilikuwa nimeona hapa, SMS yenyewe si ya Facebook. Kuna mtu kuwa hello wa cheupe akaambia salimia hao viongozi sana. Johnson from Chogoria ward, a PWD leader talking about PWD. Yesterday tuliletewa mbegu kwa our group na kukuwa na shida. Now my question is sabab they are sitting MCs and they are the budget makers. How much is allocated for the Mara PWD dockets? Because it's so unfortunate that in the last 2 financial years Mara PWDs have not been allocated anything. Does that mean there is no PWDs in Mara? Thank you. So changing PWDs yambiririe from nominations. Nuntu seriane yugaga people living with disabilities de baburi kurobena at least muntu wao in assembly au nyo ba imero kanya kambele na hantu baba yokirie twanya twao
bategujaga andoni nominated bau bagitukia budget PWDs bate banenkere gintu tiyo ni twaneganire yare mwe ya issues yetu ija tumaga tuguria budget lakini kabuga tulekera gatwasindirwe ki numbers nuntu tuko ya mwiso tuwete Njuki ko ni asokire awola some people tukena tweba nini tukena sindwa poleni na bwe umererie Njuki ati kona nuntu bwe na disabilities takabuga kuwa mbere yae no mwanka bukona matunda menu buserirwa tegutunywa at the end of the day ukeja thirikari mbega aneri anabona nkero tu stipend atia umenye kuria ku tatunywa uthio thure muntu uri okuona na mitaratara ya gukorombo ya wewe in fact cheupe nge support yu mheshimiwa Kinuthia kuga PWDs badara kandi county timu to barombwagia na no akana muntu akabaigirwa kiao nonto tauwe akiuga bagiri tu kunenkerwa slot ya nomination nonto it's a requirement in the law mantoman nomination na nkwere gintu very serious atari muno na yekenwa mbendo na president amenya na deputy president wetu ratwendete muno kithura gintu ki amenya ya kwamba ukigwa Njuki no akegwa watirite rongerwa UDA Tharaka county antu baingi muno bakaura nonto gasagasaira tuonirie rarari munene wa UDA last time 2022 tiguti mathina matwonire in fact ukigwa beef inyumba gituko na beef na Njuki twe mathina mara tuonire including nominations mwanka including nominations cia biama gutweka candidate na nomination ile cia kawine ndentu baba chindire kulingana na sort ile cia nenganagirwa tim tuonire mathina ni ndakaria Nairobi mweri umwe ta kuchenjia ngo ndingate certificate ngo chinda nenkere number 3 na ikete mkuga tere no kwana kema ikike UTA Tharaka Nithi county kulingana mathina mantu bonire this time round interest ya itebibi kuthuranirwa antu bonte bakathura I believe so antu baingi mno beke amanike UDA na bagesa supporta deputy president bagesa supporta president lakini ndenda wakigira seupe candidate ya UDA na Okamboria ikethirwa antu baraba kathurwa na UDA bakaweba nini mono nonto para serious candidate para bena uwezo barata kwenda kaba karinga kithaka nonto tietera wiyo akithurano na yuararinda no kwenda gukaria antu baku ugatiko ugamutigira tu akare nakyo na nonto Tharaka Nithi county kwebia mabia me Tharaka Nithi county bibia tete Kinuthia na MCA wa TSP Tharaka Nithi county bia mabiri ye na women rep thurito na TSP na ye na MCA wetawa kire kwa thurito na TSP na ye na nominated MCs bairi koguba bibana baubangi assembly yetu kadini independent batatu baubangi ba UDA kogu presence ya TSP i replacement enough good enough baetha akaniria bakaringwa tankwa nonto kiama kia UDA kitongoretwe imuthomi wa Njuki na no murombe mwere narekeria antu kiwanja kiega freedom baba kuromba kura bachindane atagutinda kwegebia iku na ngicoka gikiuria iku na nekera Kinuthia a comment kidogo ngicoka gikiuria kwa uyu kuragia twi support new day support governor riku nigo anende thiru nkithurwa cheupe nonto indamenyaga wirwa MCA uriku ntera antu bega mangome kabenjera barabara nkabekera rui nkabathondekera drift ndabera nkaigwa ndi mugambo wa kubariria tutu ciao genda kinya kuri anene baba gitu kukinyira na imbira mwanka mujumbe nkera women rep nkera bonde baba gitu kwirwa ndeto cia gutethia antu bega mangombe riu muntu anakire ya kurutha atire ya kurutha no timwire tuko pamoja governor okathura Tharaka Nithi county ende kurwendo gwati kathurwe nonto kurwo rutite wira waithirutie wira rutite antu aba kurira Tharaka Nithi na gwatithia barabara itikwenjwa ndakatia ndamana kathia kuga bekirwe mpingu uyu ende no kegwa nanka ukirwo tu uyu mbuga tikathurwe itukwerano ende antu Tharaka Nithi county nonto tie munjarua no murugamite ku ituiye baba kuruta wira ituiye baba intention ya kuruta wira okuwa Catherine Buratwira tutikathure ana biashara tuthure atongore baguturutira wira tutikathure muntu wita kuthondeka mbia tutikathure muntu tena mwerekero gutethia mwananchi twitikirie tu antu Tharaka Nithi county tuthure mutongoria wengwa either na mbia kana tena mbia tuthure muntu kathio kuturutira wira ura tukathi tukarie itukwerano kugunigo as a person no at the moment no iwenta kuwe governor gongwenda go support lakini along the way menya mirengwe kebanga mantu makebanga wethire uyu ituthunganire no eturombe kura indi no ambende ni antu Tharaka Nithi county bagithura bamenya governor akathurwa aria into biao tukegwie kemwe
Thank you so much. Bwana Kinuthia, uwe ukichoki kiuba ndukankwenda gwatanithia na tu time yetu ni twere gicogo. Nuthiri tobukionekana bwe na ndo katikati gaku na Muisraeli sana. Pengine nombe kuthira kira antu batharaka, I mean antu bamara, kethira pengine ni uritibo ngwe bukurwira nabo kana nura buri in the same nini kana ni biyo jongo ina thina katikati kenu. Gintu kira tukurwira na Muisraeli tutumba kugane bo turungamete gitike muno tugiteke turungamete twe candidate mugwanja na gute wonge ujagande nambara noe kambira ga Muisraeli agwikara tambiti bwe karaga kithimani ate gucona cumbe na ate kwera o muri cona no tutari gukona gitike Muisraeli ena this time round kinamba agent ya 900 million almost a billion na gutege ntu mu mara kuona na nkaririkani Muisraeli raino no minister wa barabara akiri kuona ni barabara ibu iri gurutwa mbanje ntini ni aguruta barabara ya kwa kathugune na ije nduku Muisraeli araina miaka iri minister wa thoko thoko ire ya ukathi marima utiona twosikitwa yero turabakaga ni nyambo baigite uje kwithirania mbeca akabara bendagiria mayembe ukabanikite ndi gukaura kabathija kwe hotelini gankwira Muisraeli tafadhali nibo muntu aturuta waire kanywa abwiri gutiganiria nathi nyumbani kapisa agaseria wironge agaseria kiruminasi asani nontu ategurutira ntu wira is not working na ntemba renge noe na ninko mwera nontu toka muntu akikanu kolongama amenya antu ne batano kuna ibara muonire nieje aire to ne njuki Muisraeli bweja na njuki bukagwatandaka ya marima ikari kuthaikwa na riu nkuru kiuria kiunda uriro watu na mbara newe anayabwe ne mbijo kaugande na mbara newe nontu ndakayo rwaitira urwa ne mbijite gwako na watha urandaka otembo na gwako ugunte na mbara newe rutira antuira na tiga ku victimize antu kibakerithagia nontu Muisraeli akinya abantu akona nga itakarwa mweri gwa wanga akwira nga bonja oba kuruthanga wa muria wa mwira tuke transparent atutafanya kazi namna hiyo ni ntembarano na giti ni eji arombe nuntu noka niyo tumete mudambe no by coincidence noka tugatiri manakie nini nkenera antu itumiria igutuma mbenda bambitaitiria no akina gwetaira igutuma yenda kwe mayemanua wero kena thira. Okay, thank you so much. Akona mtuguto Leford Mugambi arua honorable Kinuthia Sonja Sonja one you have been fighting impunity from your childhood. Then Princess Joy arua supporting Jeruingara Mwariama as our senator means choosing leadership that listens, works and delivers the people of the Tharaka-Nithi County. Together let us rally behind the leader who believes imepotea. Okay, sawa. Who believes in what? Who believes in the potential of our county and is ready to champion our interest. Okay, sawa. Kuna mtogo wetu wa Kinyua, Godfrey, are the only truthful Senate aspirant we have. Jeruingara showcases the capabilities in transparency with public fund. We trust him. Then kuna mtogo wetu wa Phineas, arua MP Mara si mwingine bali ni honorable Kinuthia. A big up to sana and keep it up. Thank you so much. Then tugita na mbere kwina kiuria kwenda kuuria Babu Pubaire mantujegie mineral. Kuna mineral sirikanite sithirito siri Tharaka siri county ya Tharaka-Nithi na mineral si kuringana na Babu as leaders nontu kwi baba ingi bakwa kinyekethera chikuo bati koneka cia batethia kuna bangi bakwa bonka igatumiro bwega no ti batethia lakini Babu bukaria leaders ba county ya Tharaka-Nithi. Do you think mineral switch omba gutethia nontu let in real sense ikintu kibatere utethia Tharaka-Nithi sana kabisa. But now according to you as leaders ibo kuthugania antu ba Tharaka-Nithi bagatethuka nindiuga mineral switch Tharaka tutige mpwe kurugurira mburi ino bitijia mbeiri tukathenja mbitiathi nuntu kubanga mineral ujamberie kwenyo muthomu anjuki ari au at the helm anaiga tumiro wega antu batetekia nuntu ni kwamenyekire gintu kione giatonya kwa muthomi gitiumaga
wote thekaga wenga kila kitu akibeba ni yeye peke yake antu badara kanidi nituro twina patience twetere myaka eno iri mtu ywa mbenuke enuka twisirie ntatujia kwenja minerals nundu o ndi ayetenyira utena trust no kwamba aenja ni niyo antu badara kanigi baka otethuka muntu ukirwa na trust na muthomi njuki nura wigite mesiria maerutha muntu gutumira kiongo kiae anakuota ti kwa trust muthomi njuki the same case cheupe nkaugatire ni gonka urua nuntu kuri gintu gitagwa public participation. Yes. Minerals ino ile Tharaka ina minerals nyingi muno cia different qualities na ciumba gutethia Tharaka Nithi County as a whole na especially na awi kuma na Tharaka. Yes. Nkaurua no ambende public participation yeruthwe nuntu rira tukwariria minerals tukiaragiria utiri-ini na tutiri-ini ari kuma tio muroji turi Ichuka town tukaragiria minerals cie Tharaka gintu kia mbere ni suspicious twagi tukuga twina Tharaka bale tukiaragiria mantu ma minerals tukenda turutha gintu gitwa public participation gintu very sickening cheupe na ntiaria ciothe nuntu kuri bumbaria kaumbura kwi gintu nkugeria kwerewaga nuntu njuki na kuiya already nambirite kuiya mbeca ino cia minerals. Yes, ya minerals no richambitie kulewa na rite deposit ya minerals ino na ne itirambiria kuinjo bado mengi of course menya uchaji investors ukayo kama nengera brokes kama nengera brokes ni yino bagendo kendo nengera mtu broke ya kwenja ngurudi da kopa na nini to monga ko temeka nyamu ko good deposit nende gintu kira nkaromba ntu Tharaka na kurai ko ibatukaririe kuri kuma ibatukaririe bakari minerals mwamboyo taguo gwikiruthia kiuga ambe umekitini kenda tukarande twiciraniria minerals cietu tukenja namna gani gatutethia na njira iriku including me Tharaka ina Tharaka University no me Tharaka University me partine na other investors bakenja minerals yani gatethia ntu considerably the university itiumba kuigwere so corrupt ta botwonete meanu ye muntu arumetwe irita rimwe ukona njoka ukarumwe njoka ukona kamukanda kurugaga nuntu what we have seen this guy do itonete akibinga wakira kintu akugwata gakwia riu gintu kiriaga ngwetaga sickening na hara gwetawa kithiori menderere kithiori nikitu ngukwira no mwanka twikare ugo twe genuine itwagite tuika join na tuika open menderere kithiori I have information ya kwamba kwe mendere ara antu bara bena title ikare jin igikoyo na antu bakuma guntu konge utsa Tharaka Nithi County bena title muntu rore agwe na title yake emwe eka kenda agwe na mundu wake 10 eka kenda chira muntu unge tofauti riu mbere atwambiria kugitu kwenja maiga mama itofuatirie tuone kana the right people mindaniera bena taito cha untukura kenda muntu atuika no agatuika compensated rito kambiria kwenja maiga urokwenda kwendia make akendia urokwenda gucheria nyamwera acherie na public participation no kuga cheupe utigatuike kuri muntu athira karobicini kana karabantu town athiaro kiti investor broke ina antu batwereku batakurua ri whether they are comfortable or not. Yes. Na banenkerwa go ahead na betekanirie ikimbi bakona ko kwambiria kwenjwa nundu mino ciambiria kwenjwa atomba gatuika displaced atomba tiambiria kurima atomba kabuta kogu ntweno itikwenda kwaragicwa ogu tukwenda kwaragicwa ni kwenda karirwa ndi bwega ithingatirwa indi uyu tweno tamenwe nio arendia mendenu ari goro na ndeke Okay. Bwana Kiruthi tukeja rutere rwaku katu tuchokere rutere ndwa maskuru kwa ufupi kabisa itona te skuru cia Tharaka Nithi cisambaite muno kinya mitandaoni sina yani sistitine nthuku kabisa wategera mantu ja jonde ukona Tharaka Nithi take ina leaders like any other county na ku make matters worse ina kinya the most top senior leader in the country, that is Professor Kithure Kindiki. Impio kuthogani pia bilakite in Tharaka Nithi yatoma kwa tuika education yaka itikwa wa kipaumbele kana itikwa wa ya kipaumbele mwaka kwa tuika ana yatona turatona idas BCD bya county
na kinya MP bado ibetha bena irasibio bibaka na CDF and all that, but still nukona Tharaka Nithi na ina atongeria bau bonthe ina gavana ukwirwo na karite miaka 10 gitine ninge still twana nukona twana turithomera kirasi ne bakuriwo ni ndua twana twithomera kirasi ne bitena dirisha bitena mirango yani irasi bithukangi kabisa. What do you think is lacking? Ni political goodwill. Antu baria batongoretie kiruru tu ambesa iria gintu kira bari na kyo nendo batena uke mwananchi nuntu kana karia ukadiri toka kwina ana batongoria bathomagira cukuru iriko bathomagira cukuru ira urithio kethira mbesa igitwika allocated na no kyo kuigo turithiururuka tukenjo wakiri mbeu ukaida mbeu teno turanenkanire anantu bere tubegurire mbeu nuntu aibegurire na banda urisiria 170 million cheupe ine na irathi yigana mingi kwina mwana wa Tharaka Nithi areja gutigwa na thini ya kirathi no umwe riu nakyo kirathi ara kiathi gwakwa gitikurika wega nuntu ri kuonekana nuntu kirathi ugiaka no kanolire ero ne ngiriega riu batikugwa mbesa ikibega na balenda mbesa ire ikumba kurika iu ni thina ya mbere ene kabisa na okiri this ogiri kithomo twina vocational training colleges itwetaga polytechnic anajua ile mwena wa county urithi ukethira vocational training college imwe ina mwalimu umwe lakini no kwegwa courses iria kuthomithia ira baguyukia ubakiuga ana ibakuthoma course iu kana kwina ya dressing kwina mechanic kwina plumbing no mtomo kwitana matwe jante wala ira ukarigwa muntu kuthomithia ya dressing akathomithia masonry akathomithia carpentry akathomithia engineering kai magician aiwezekani ukona ni antu batereretwe kanya kuyukwa tu uthia uno ko gakinya okina umokari ogu nuntu kwina mbesa ikuriwa riu ni romba yakwa ni ri tiyo taromakers baba le assembly ni tucokie nkore ya untu ya umuntu mbajenti eja ukauria irathia gwakwa ni jigana tagwa kwa edo gwakagwa mithero gwakagwa kirathi okimwe paia kuma kagita kandi evolution turarekana gina skuru yote lakini wala ida mbesa irio lakini itekwenda gwikirwa ahangia primary schools mara ntekwenda kwa limono tutena challenge nene ya classes ende ne mbolaga mindia ninko na Tharaka ne bayinyiriku na wontukura kuoneka kwenyuma muno chuke gamba ngombe ugatwika na bali bagukira na speed nene muno nuntu Patrick munene erutawera ta muntu gukira ngai ta muntu mutumane bantu akwenda kugira kirathimo wirani uga guruta riu Tharaka ntumba kwaleria Tharaka nuntu kuntu kumwe ntina all the details indi mbajenti yitukale nembo na skulu ya Tharaka itanenkerwa amount ire buri kurwe kiri ya kirathi iskuru nanda kwira basically ni ati message ya kirathi gaite kumba gureka wega ni ori ni kirathi rentiganiri thank you baga chaupe kambari yo kanini wende kaweta na Tharaka muno chaupe nuntu ngome mathai matire ECD classes cia Tharaka Nithi county kinu dia utariria wega muno nuntu tukenda waka irathi dia ECD classes na katwenda guthuru antu betu twagitu go come up ni irathi bigana bitigere na budget wakirathi mbesigana tugikira mbese inu cio na no abaruthe gwikirathi gitakiria milioni muntu bekagira 1.2 no tukirathi kira kina ruthingo rumwe kitirite ndingo ciiri miri ithatu kirathi kwigitiria na kira kuria ndingo inya koguo in the process no twakangire thibu chap na bikarika na mbesa ta inu kuigwa inu cia mbeu almost 150 million ciari utu ciari wa kabisa ciathira no ndono kegwa like we are saying kwe muthikiria ugiria ubwega muno uri atire mbese inu cia mbeu nuti barare bakwanda banengagirwa ciake ni cia yakuirwo guntu kungi muntu yuta MCA i mwananchi wa kawaida kulizo ni ugu kumbe chintu ya kuthukia tugakira irathi bia ECD nao changa mkutu kendo menya utie mtu kurumbuya mutatunisha kithomo
Kenyatta University ibachokete banenkanira bari na pilot project ya mantoma ICD teachers boga bakandika arimo na bakanenkanira equipment cia kuthomithania including tumetha na tubia kuthomithia twa ICD na condition ya mbere na that's why uko na condition ino cia Tharaka Nithi county anto banenkanagirwo condition bachoka donors bakaura no nditimitagwa condition ya mbere era betekaniritie na every other county through the governor netekagiria arimo baba period yao era bakawatira yathira bakabu absorb now their system our governor agreed kwanza linga kipindi ukawaiba kwa bankandika na nini gipindi kia Jomo Kenyatta University gikuthira arimo bauba they are pending batiye bariku bathia cukuru batiri bagwa bakaragogu baterwo fiti yao utiembe twikagirwa budgetini walino ciambe ikurewa irerewa arimo bataye bakaruta wera ku no kwera wa increase bazisi to kwaleria so Tharaka Nithi county in fact wanabaka nenkero mbechi gana na njoke kathia kabanenkagira milioni ngiri 10 no akanaka banenkagira ngiri 10 wa mweri baka karata kange akubari bamuchara ti ngiri 10 ati ntuwe mwate no turakubangeta raini ke no muthura it is shameful Tharaka Nithi county monto mayo netari mathuku muno I have been calling out twena mheshimiwa Kiruria tukauga atiri village politics ndio chetu ciagiritu kwandikirwa instructors bakogana and then ana baraba thomagira no ntu baraba takwibota menya mwana ora muciari ora takubata kwira mwana wake secondary uyu atibota kumuthomithia wana na kungi mwana ora nenkerwe capitation thini kunenkanirwa national government in Tibet areberwe bisi na tukurukia no mbeza tiche ngima muntu tiwo utindakira gantu iyo karibu nyokwa kanga tiche nyokwe mbeza tiche ngina iche pangina beto twinde me akubangere tangina we mbeze ni cia arutire ku riu mbese ino ana baba gitu kureberwa ambassador kenda baba mafribeteria kosi inu ichigate mana baba youth ino yetu ina amici ikaprifti maisha mao makuranie bambirie kuthondekaga wijuire kuthondeka kuthukuma mwana kuma iri mathatu wi tausu wikira ukathondeka tausu ukathukumira na muchwagu wagya na muci so what we are seeing Tharaka Nithi county ni atengire kira gitu riu wiga point wa weta munene wetu kithurwa kindiki deputy president wa Kenya is not an MP ti governor ti senator ti women rep ndeto iri ukarikana icagi muntu anenkerwa responsibility ya kuruta wira wingavana rwa Kirathi agitu akairathi na tiye kuthingatiria kindiki barabara cia county ira barukitimbia bakiruta mbia cia kathugune na kura kungina cia ngonga na wapi batikore mu kuthondeka barabara batike wati kindiki agitu kuruta wira no ndibo bakuthondeka budget na mbeca ino benenkerwa cia kuruta wira ti cia kuria koguo muntu atike wati kithurwa kindiki actually deputy president wa Kenya eno na mwana ora rumwende ngai no ni umbuga ngai wa kindiki no wakwa no ndwagitwika president na ni ngatwikira deputy president yo na ngatwikira senator na che upotika make no kona na kananda kaka kwarango watu bakethura kana ni kindiki mei mwana ngai ora kulingana deputy president ni ngai no ntu mbuga politically nkerwa mbire muntu muritu muno ndino mbira gachagua na tomba kunenkerwa deputy president wa nthi ugachoka ukanyogoria na kanywa ukiaragira ta mwaruruko baba ngaritie mwananchi na kwa wananchi baba wathurua nabo anto baba wathurua ni including ajumbe senator governor ma MCA uibo wagituka nabo bwega kenda bwira bururi mbere ukaria giti bago ukaria giti yagu no to the moment wathurwa wanenkerwa giti the next thing you are supposed to do wagitu kwaria na leaders baba ngino tutichoka kwa mwananchi to kuromba kura wagitu kwaria na tokuri baba ngiba kwira atiri bana ibo ngwenda tuthondekona anandi na tuthondekona riu kindiki ingai menyo it is very difficult deputy president gutakitikia deputy president uyu nengere to uyu ari ako mwana president yombori no ndinga ime bange ngayera netiri girika okay on that note yes. kuna kiuri muntu aguchuria mheshimiwa no ntukuna mataja mengi mno jonekanite na thirikari ya Kenya Kwanza tumitio tayari dai jaraje yo dai kuririkana ofisi ya professor Kithure Kindiki biwatanirite nera ya mutongeri wa Nthiguru ibatumirite 299 million on fuel only in 6 months na gukerwa kiri ofisi ya professor dai bakuwa ringi ibongerwe around 1.8 billion tiongerwa ki 3 billion ila si allocate si ofisi yewe kiri financial year last financial year kenda bomba go service
ofisi. Yes. At the same time, Yes. na kwira ofisi ya the second lady Yes. ya tumirite around 44 million Yes. mbete iri twike budget. Yes. Na ibagwa bongero budget ya 1.8 billion. Yes. So the question now comes, Yes. barua mbete iji mochi yetire pengine kiri mantu jegie kuria mishara, mantu ja hospitality and all that. Yes. Antu bakoria, who are these new employees? Barabara ejire pengine office ne deputy, Yes. batirari ku na ikaba kuliwa mbete yana kenda gutuika iba badaitena na mbete chionde at the same mambo ya fuel. Yes, yes. Ndio kwa fuel muno ende Yes, cheupe yangu. au kwa fuel sana. Na cheupe. Maguta mangari meatika muntu nyunya maguta mangari. Ngari no mongo wikiruta wira. Na ndeta wakikishira wira wa mwingi. Kenda wonekane no kuruta there two ways. Na inkwenda witikia 100% sure mwanko yo kithira yo twina output miaka thura kendiki deputy president now for almost one year and some months. Yes. Output ino kona getia maguta no tuna kuriunga inspector ya miradi na kibanga gere karuthwa etera wone no maguta tika manyunya waigitita royi me maguta mingari kunywa kenda kiruta wira mwana ora kuma gutweka deputy president Kenya nzima na wewe project cia thirikari echithoma akiario gwe chikatati andikite nuntu no iko university na wero kurutu thirikari na kuriongera na kwangira kintu kira nkabaromba nuntu at the end of the day bakathurwa na output bakathurwa barutite itukwenda tuona wira nuntu wirane na every other time to meet the president na deputy president baragia candidate bakuga wiro tuthiete kuruta manifesto yetu ira twari neo tukiromba kura tukamikishua tukia tutiambira kubwira tutingingeni tuketura turutite wira ora twabwirire koguo niyo kintu kirambe inspector cheupe which is very clear in my mind inspector kaba kaya batwire twende ugindaga cha ndini wakwa ne kana ne mbake barabara china rabiru kwa mete chode chira contractor na kuruta wira nuntu every time na twati tende twari Nairobi state house na president atwirire tunchonde mukwariria I have a plan. Tunafanya hiyo kazi mara moja. Liwo kigo bakiruta wero ino nto yetu kiambira ndenda kwera mbese ino igutwika ciari ku ino kuigwa ni ntomiku. Nuntu kamburia witu mikete nkuona ni. Me ata editio to netwa deputy president more than 3 times or 4. As even leaders of Tharaka Nithi County. Na reto diete antu batikona takatu dia gutatha nuntu dia tukaraniria tukauga tere twa state house okegwe injo kiathire no aya bwa gavana mageti digako nuntu na ngite mabati o kiuga akaume akabirire chuma chingi nuko ni nuntu ndare onda ugire ari na tige mabati mara makagwira antu na watuikane yakwe ogure twititwa kaingi na kaingi it is okay okaraithirio oka compare deputy president former deputy yungu mukanga umuno na oyo likwende orari kuathirite mianka iri MCS Tharaka Nithi County tutaro tukomana nwe angaga na barabara kiuga na karitie Wanjiku ukariwe Wanjiku ukaritie tukathura 2027 iri umukaritie guteria nambi na itiagi tu gwita tukanditwaraniria twira na mantu mumu tukwaraniria ndiko nyundi defend thirikari nuntu already bongwa thirikari ya Samuel William Ruto man devices mareara antu barabara mu bicini mao mwanka ndo abo tutagira wira ya so many and I'm sure they are qualified bena wirwa kuruta kenda nto ba trust with a second term lakini yakwenda witikia they are equal to the task in the whichever the case antu ba Meru ndinko na dada idire antu ba Meru na Tharaka Nithi tukikongera embwe antu ba Meru na Tharaka Nithi is one na kwe mukuru bwa eno aga na imuna ngagere shima lakini noni ataka kubitia meario kidogo na atikabeti ndani antu ba Tharaka Nithi County na Meru nuntu we are one people kuma thochi mwankanto nyiri meanta kataira ni tierewa kana ari baba ni batikuerewa kana tio twali district imwe Meru and Tharaka Nithi County no akatu akinyirie gita no twa service no twendaga tubaga gita nangua twagitirwa yetu wanegembe ni alingitire yao atubagita nangua ta districts Dira tukichokerwa counties ila tiari registered 1992 watu kabati mzuri Tharaka Nithi County ni registered ya qualify ya meet threshold ya kunengerwa county otherwise uyo tu Meru County Riu tigo Meru na Tharaka Nithi tuigintu giki na gintu kira nkwira antu cheupe na bakenda kumisirindwa itu tie kumisirindwa na antu bara batakwenda kuona wendi wega bauga atiri tigo tende Gachagua tigite kwenda atikwenda president na atikwenda deputy no timu tuenda Gachagua tuga deputy wake anyway na timu tuenda tuga deputy Gachagua no tuanda represent wa thina nderi ko Gachagua tiko twera kuri no chemuntu Kenya kana chia Meru kana chia Embu enenkirau we atiko chiuria na atikwenda muntu ngia chiona kire muchi gitiro kami kithura kende kiumite wawa
na Kithurwa Kindiki aumete waga Mukodhima. He has called people from Meru to Mukodhima several times. Na Gachagua atarwo beta na rira baraba kuthino go barira mburi. Kwa Kindiki tuthia tukagira mburi. Gachagua kathi wake gukuthi ukaira mburi ukamwirira mburi atarera bururi. Kindiki no timutongoria tuthiaga. Thank you. Wanakirithia ugore Professor Kithurwa Kindiki babu bwe support no tu pengine kinyabo karia Tharaka Nithi County tigane nya Meru kuraja babu kinya babu bwingo muri mu support no tu ni mwana wenu wa kuma Tharaka kana no tu kwi maendeleo bonete kana bureterete Tharaka County. Ni Kindiki mu support hata mushore muntu ana mwikarire wae ni muntu onekaga bwari okegwe ni akuthikiriria na bukaraniria. Okay. Na ontore okarema gakwira otiumbika ni ntukwira Kindiki ntukwira ruto etukire ni ninda wa mbere kuri press ninda ndera ruto ri nuntu ari au na Kindiki ari au minister wa internal security baraide maontuma Nithi Bridge na ontu unu nkona leo netamukinyaniru ni bekirite mesiria no bubu tingituma mbuga atiri mbese ino gutwika ni ntumiro thuku nike musimamo wakwa ndio na iburi gufuatiriwa none kan kugo mubiro wote kotini yakwa nuntu ni wira wakwa oversight uthiririte yake muthomi Njuki na masisi mae na antogo lutawera in the county na ntendaga antu batemaraga na kibanga nuntu bwa muntu kurega kuringatira muriko wae ukari kulima analima gona matema kwera gwotemere gona mukondinu aku utonye gona mukondinu aku kira ritema riwe gona leure na national parliament na ke national government ndegwe gona leure mukondinu ama MP maume nawe nuntu ribo bakorora oversight ni baraithiririe besa iwe baithiete na njirerete yo na bategakire ni baugiririe na baba tumirite mbesa betetere batena kivuli ta giki tukwara na agire kire muthomi Njuki berese bura kuthiete then they resolve ero kwena makosa madingatwe ende egona muntu atemera mukondinua ni egona rere mukondinua kwa ni muthomi Njuki. Okay, thank you. Na second, tindaika second. Yes. Gitiki kia professor. Yes. Ikirike nene antobaudi mwiba kwenda gitiki. Yes. Niba kuwa bate kwenda anything less than a deputy president. Yes. Mwana oju wenu re bumete no ndo terero Tharaka nari mtoko. Kinyo na uwa nganda kwera na wewe wetu. Ona kinyani re mu Meru. Mwana Tharaka na Meru. Ndike tukwana bakirwira gitiki na ODM. Utiko na bakirwira. Utiko na ikakitiki abakirwa wati. Kindiki alienda deputy president. No buru ndinga alienda power. Na power in deputy president. Na power. Power ni power. Leo no era kana nkero we ni kwira rutwara irerie wega ati kagire. Odinga power na Kindiki mwati kagire deputy president makindike bakaliu. Okay, thank you. They very short ones. Kithuri Kindiki is a perfect deputy president. Ntugira twari State House Ruto awetire undu ndikagiria na ngathingatiri undu Ruto ugire atire Kindiki is a good man. He is a deputy president who knows what he is doing. Na Kindiki eruta wera tani taboda arutere uru wera. It was maintained from the boss. It means that Kindiki is a perfect deputy president. Do you want to baba ange no me president and deputy president is one ticket. Yes. Ko ngwenda weciria no ntubara barenda power. Power era bakwenda me deputy president etina power. Bara bati gucheria power bara ntiko maimbi gucheria. Power menya no eu power. Ati deputy president etina power me principal assistant. Tena Kithurwa Kindiki wanarira akatumwa akienda ku Tharaka Nithi County. Ari muntu mwega the deputy president he is. Ruto akamwera ndendo Thiembu ome Thiembu. Nuntu he is the deputy principal wa president. Yes. Ati umpa mewe na power ende kwa uthaburo kwenda itagachagu iwe ndagachagu no ari na power. Ende power enu agucheria itionekana kwa Ruto kairo Ruto no nile bonile. Lakini menya wana ande kwa yes na kutebu inyara mono nontu ni wana incho report. Ore deputy cheupe na ndenda kwera tiri you like it or not. If you are a deputy
Deputy mayor means deputy principal, deputy wa chukuru, ma deputy. Yes. If you are a deputy, utethagiria mutongoria waku, ukaremwa, utiganagiria. Utibingana uri deputy. Okona takawa irwa chukuru wale mwe kuruta wera na principal ore oka na headmaster ore ogo. Wocheregia transfer nonto yuno okuga. Okay. Utiambiria kumukaria nonto naga kwero munde twinge chukuru, wagirite kwinga, bukeno kanonto nwe, mwana okauria tigo. Wara tori na ngothogoza. Mutoraz ukauragia ndego ngura mwanga kuregu. Me deputy thina nyingi muno by the way. A deputy somebody nagirite kuthikiria bora akwiri munene wake. Unless ndiro kwiro mantu mamatari muno kenda kumukonsult kuthio kamwira munene agu nori inkwenda kuruthona ntetheria no akunengere jima tende ingwetikia Tharaka Nithi County na ndi 100% sure there are changes ni wotuthie tara oguna miru ukona mantu maingi muno maikoreka no kuona koromoni ni gutumwa ngatho kwanga nini igatumwa no tunwe kithure na kuthia gaciekeria munene akamwira atiri ugituma na huku ungitikariganwe ni go deputy waku no agongo tegeme lakini akathia kamwira no awangire nyombo no awangire thoko kathwana akarega ruthata na tike na mbia tike na portfolio no kwenda gukwera. Thank you. We must know how to handle. Thank you. Muga kinodia kiuga atere wana mwisireria kina akigocokera athi ndo kwirira antu na ine rejo kikigoco amukeni njoke munengere project ya ireko aire mara inde we inagira antu baintwairira njoke amukeni ya githata aira mara itwe angabota antu kwingina ndikenda tuchambua mirandi ya professor ira yeyete katesi ilikuwa kwanza tukiya kaire kigwere ire bingi muno. Yes, katesi of we. So lakini katugathirikiria but ndenda mheshimiwa nkunengere kanya kagwambiririe na parting shot chiaku kaindi. Nini kakwenda kwira mwikari wa Tharaka Nithi. Turi atareni. Tuyumie butikaige manjandi. Mbara bukisiragianire gukue kuthira anate mambiriru. Na antu betu muntu urakuthura atiguretagira muntu okugwatira mwana antu bonde bakwenda giti kido kia ngabana kia MP kia MCA muntu ukona ale nyuma ya njuki umuroro gukuona njuki akari arenda gwikira iratu jia njuki na utia nduyu ngwa Tharaka Nithi no njuko twagithite maendeleo muntu ukuona akiringaringira njuki rui umenya nakanenkerwa kanya agaruta wira ta njuki. Okay, thank you. Thank you Cheupe anka ubibwega thank you ndo tweta guku kwa Meru TV na mbere antu Tharaka Nithi County ndo tiga kwibendea antu babaruga mabo mete untu konge baruga makuma Tharaka Nithi County iba tulinge drumeni twinde ogwigwa nkwaria no rongo ndo tende igwa nkiara yorongo ba menu rongo iba komea no rongo igwa nkiara yobiba komea no ma na nkiugaga na MCA mamwe ndo nkwana MCA magitumwa ati bathi kuthetera governor nkari wa governor rire ya gutumira macisi na macio ma keiki na ibwene thirikari ukona MCA athiete kubinga na taka akaraga guntu kwa MCA rongi na tikenogo agatumwa ukona kiaria either kabai kana kuri gitumikira gutema umenye wigintu kira gutema aria tibule nontu gitu kia mbere ya kuthi support government ireta kuruta wira ni bukuona muntu yu kuri kira kimusukumite kamuicho mbere at least tumikishwa tukuthura atongoria tugutwari Catherine Liongo tuthure atongoria tutikathure dira tutikathure ma businessmen nontu twithura businessmen bakaba kama tabia terisia Tharaka Nithi County na tika with all the respect ya ntubaba na rutawira Tharaka Nithi County mbese ya Tharaka Nithi County ile yagirwa kuwe muno ile yagirwa ikamba ikalirwa naguba Nairobi nontu ana contractors baba utawira it is joke by in proxy no rutaga wira akereba mbeje kalinga kitaka kogwa na mbeje ya Tharaka Nithi County ya devolution but rutawira Tharaka Nithi County irutaga ile yagirwa guntu kongi batikagerie kuthura dealers iba thure atongoria baba kabateria kenda na tigo tukombwa Tharaka Nithi County iba kombwa Tharaka Nithi yao ende ni wonka batetheria na ndi baromba ban support ntu ke senator Tharaka Nithi County kabatetheria gukombwa Tharaka Nithi County. Okay. Na ninkwira antu bamara 2027 balirikane kenothia na ante balingande. Okay. Kiti MP
MP Mara. Okay. Aya, ibwega sana mutegeri wa Meru TV, mutegeri wa Thiri FM na ategeri bara bonde bako tutegere tenyero tero Facebook, ndutero YouTube. Thank you so much. Na kwanza kabisa onani njuke kanya kambu pole sana kiri mugure ti mugure Catherine Ndiongo no ntubwa kuthiro tikubwe bwega itukari twetwe na twe nawe ndene kibindi kindi kutumbikire lakini yonde tukera mwathani bwega na mwathani yete na mbere gukuria wibwe wagirite na rino ugima bamwire bwega kire baraba kuirigirite kuona Catherine uti witi ya mwathani lakini tekaregere ikuja ni manto jaumirire lakini ngutikia mko sawa sawa na mwebu ni presented nonto by the way kuibwa gutumenya biuria biawe kinya we bira akuria na bira kienda kuthiro agichokia hinyethira tumbire kuthiro agikinya unenga kwendera tuko thongi mutegeri na muthikiri wa Thiri FM no tupa kuthira mna batu team SMS. Thank you so much kinyethira baba ringite thimu inyinge ntiromba kugwata cionde but thank you so much no tupa kuringa thimu cienu. I really appreciate na ibwega sana ageni bakwa. Thank you so much no tupa kubweta bukeja ti kawaida kuthira bukiaranira na mwananchi nikienda bamenya mantu jaraja gwita na mbere na ndevu ici kwinde all the best kirite vira bukwenda mwathani abwe inya na power enene ya gutumikira antu ba county ethera kanithi kwa hivyo hanga kwendero tuko buthongi kwire mwangira tuko rujo tutrimane ruterene rwa Kameme Kathiri FM kumarukire tha 12 mwanga kithake the inya kiri mubango jwa rumuri rukire mbita jeri wachepe Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna 100,000. 40 bob